menene wo ho edan ne de yenya ya dan yenya ne beto asase no menini mienu ne beto asase no ene ebesi dan no atete na na ma metete me no ma ode me ba efie na nkasa ye free kiosk no ba edan no eti ye wo mu ana me kwakoku preku ena me ba ne frɛ me sɛ ne papa e de car setam no kuta car into kwaji obi car aba be lodu eniema na so ode koye me ho ade no eni rivers ese ode kwa akoware ode kwaware oba wofro no oba na wanya ne se adise waye ne ho ade ansa na sebi one nada enti no adise okokọ asesa niema ne dekọ mattress ayeda so mienu ni nyina wasesa niema ni nyina edekọ me ma me ba bai wa ne ko report to police station a police phone duru no na ese wasesa niema ne ko ti bi fresi akwa bai no na wasesa ko ena me omo ko tesa no ena tesa no for ka chem se me nkwa amasama ti amasama ndo so na me koi ena omo frɛ no omu busa ne niema na osi first osi egu ni maame o second one after osi egu na danfo bi ho wan chente nsem o keka ne se de me pebia me obeya amame bebia me pebia me de kwa de me pebia obeya amame ena omo se me de me pebia obeya amame de na me mfa asem ne nkɔ court me di me ko sinsan bibia me ko ye papers na ze me nya sika mfa lawyer emfa asem ne ndru court o me sika nyina be sign ena me jai mu etu okope Pentecost eda so mo mra me pamacho ni enkoyi asem ne mre fie ekoyi asem no ebe fie a obi antena asem no so Pentecost eda mfreme odine danfo no papa bi di ye chi ne ekoyi asem papa no so anka amma fie a mekase ye tena asem no so ema wakwa aba sonkokora akoma mu nsam ma wakwa aba sonkokora amako mema wakwa aba sonkokora eba akoma mu nsam dwumade so sabre die he mene mabegyafo ya bodemu ne bodemu nso se dia na utimi hu se ba bibia da aye pinson osura taidi asase ataidi na ba bia ewudi amaye anenti bomode ase enei oni ye behwe abomu ewa akoma mu nsam dwumade no eso ba bia wo bia do bomode ase obeti no radio no anase wo TV no radio no ya akoma 87.9 FM TV no eye onua TV na je se eno so edem kan na enwansena bia ne ani sa pepepe de tie wo phone so no so menim se ni da ho enti no ko Facebook akoma 87.9 FM like yem page no comment na afa share emaye yenya challenge kakra ewo ye social media ho na nso se de tie bia no yenum se adofo moba na reject na nso na muguso eba sa na onua do no etie udo obi bro so a wonfa won ne hawa wo befemu enipa kro no ota na chi enti wo haw ni nyina echi no monko so a enta ya chi ewe yen social media no abonsamfo bi pese o mo jeje ye na nso so wo Yesu Kristo mo jamu ye twam waje so amame ye twam. Amen. Na minstramo papa zamo sumaje bia ma ye wokon no anu aden na so nyankrompo no ankasa bekom zanso na YouTube no Akoma 879 eno so bomodia na subscribe yen page no adoma bi hobel mia so say ya ebre no eso obonse obete wo phone no so kunkuron na chese Akoma mu nsembre no aso no Free FM 97.5 ewo tachiman wonum abie mu pa ewo ho ya tachiman fo nyina ye chiachia mu sanso na Nikki Pizza Fan Club ye nuaba Nikita ene nuaba Mr. Siama Pizzaro make us say wonum so ta ye chi ya wo share ede mayen na Ghana Association womo ewo Italy Mantova Viadana eho na wonum wo kuo ya chese de omo ya no so omo boa mobrowafo make us say wonum so ebiem ewo ho pa Harry Mart supermarket ewo ahenema kokoben asafo boache junction hwa na Harry Mart ebutuo Harry odinfidie na atumpa ya womo bedi dwa ho nyina so etie bie nti ba bia wo bia no na won so waka me ho ekua koko ewo fi ha Pastor Julius number wa ha na Evangelist Samuel Mensa wonum so ewo fi ha Ishmael ebomi chidom ya donte nana yawo ebomodia dia ko nana wonyame nhyira wate wo haw ni nyina achi no ugusu a ebo adwuma edeboa nyame onye okesepa yanko na afei yene yenua baabi nkodi nkomo wabaha pen wode akwasipoku na ebaye
kwasi na ne ho mfa no ohye ye boso obeba nei waba bebu ademu ha nti ene achenga bayira chenga oba memo ha na Maa Akos apom Erade adom na wo so nyame adom me ho ade sekra konkron no wodin me patch your friend Esther Amoako Esther Amoako na dodo na nim say your friend me ama ama free na ba me free ansan sit ba me krom ne ntonso ama na de wajeja ho pa o ama nya sab kuto understand your friend is me ko pambio sa me fe pa the friend is Maa Akos we my friend say odo ye de car no be ma wodi ahwemanim na kasa gum na me tie ne wo sister na your friend say odo me de car no be ma na odo no ye hwane ame ya na hwan me patch me do na wo fie no wo do na wo fie no enti wo koto ba ya na ode car ne ma wo me patch ene e mepam bi o say tutu odo me de car ne be ma odo me de car ne be ma enti o say me de car ne be ma na stand ne de be fie ko pa car ne si wo ma ko pesi o mama na me ba papa aba odo me de car ne be man ti star no sa na e frɛ no oh I see my yankwe Maa Akos we de nya bone bone kura ekuro me ne abrantie bi awo ye fɛ na kwasi poku ne den enam no so a me di hu no eni na e wo fa ase eye madamfo na e ma me di hia akwasi poku timi hia akwasi poku no me ne wo mienu na ya wo mienu no na eye ntokwasam na abusua so mo mpene so ene ade te na chata awale no gu na na be de ebegu ana aware no gu ye na ja onoro fa na wie na me so me fa me wie ana ye te 20 nkwala mienu no ekodi me ma me ho na me so nyame adom me nya be ma na be ye me ho ade na me ba estate house na me te ha nti nkwala mienu ni de omukodi me ma me ho no nti o ma me ho panyini no awie school no ana me frɛ wa kwasi pokui ana ka cho say panyini ya awie school na ye ne dai what me de minister bi a me ka se me de ne ko school bi ana me say akwasi me anya sa nti sa afena na akola no awie school nti na abufuo wo ho na me de me ka te ono krampo na ka te ko no ma amfre ni biem nti akola na so na nte ko ne papa na ase wo ka chances da school na bo nti say ye ne de wo se mu sika mo de mbekọ de a ene mo ase na me de me nka ase me go sika me de ubeko school akola from me na ogina phone so besu a me say ales nyabotre school no obeko nti edidi mu ana me nwa yi so frɛ me say akoso school na akola na beko nti one man ma me bi wo ho na me kosusu mu kire man ma me ne say da bi me ma akola kama say ensei na abi kura na papa ne de no kokoto adwuma mu na akora ne nsua na ode no akobɔ yonkobo ne bi na akora na ba bɛsɛn nti me di wanim na me de wakɔ na makɔgye bosia e de amaw na de akora no akɔ school ma me ne ka na me suo mate nti ampa ma me ne e de wɔse ye yoyo di manim e de ekɔgye bosia na ma me ne akora na mu kura na dade na akora ne ba ho na me ne kokɔgye sika no e na me de totɔ niema na akora no ekɔ school nti di be na awotwe na me say da bi ma me frɛ boy na me share da na me frɛ na me say akwasi na was me ko engagement bi wata no dumate nti me nya ka nti me so me ne kasa na me hu se me kunu so ba na me kate ko nti di be yi na me frɛ no na me say akwasi na akola no nti so woni akola te ekuro baako na se na awotwe kura na se 3 days kura na hu akola na edie na ese wo kokoye ese wo ko na wo pa akola no wo se me de menya ndai na me se sa yo eni akola no wo ko school ne ka sei ne da ho ne ka no so no me nka se wo nko afa ka no me nu mienu na wo no enti ese me nu mienu na hwa akola no enti me ko pa bosia 40 million enti wo twa 20 na me so me twa 20 me nya eka ni nyina ama na me kura na mabɔ me kura ma ne se una diska ne bae ama me de akototo ne ma de akora no akɔ school because me mpese wani begu ase wo mi kunu anim na me kan se na ase yo wate ana me se ne enkola na makwan e ba beba ti me sro akora no wo kodi gale no na ni na san ba den enti me sro wo kwa ni provision no first kan bi bra me so me fa bi mla na enkototo ne ma no ne fa ma akora ne nko wo se yo mate Maa Akos time ne sonye ya me fra branti you friend no wa mfa me ko
and I'm afraid of the machine was sister so I'm for dinner obey and I'm missing to me mark running to nephew and I'm put it on near man and I'm the mark a call into a Friday a chronicle be a school creator into the Friday and I missed me frashes will be far my friend I ya blanty yafa and I'm sir the one was our chronicle school and the woman nothing wafa corn you Matty pa why na me no me ma ho e me no me huru so me do be fa mla kwan so enti emla kwan so no ayo sa na me de me kate me ko na me credit krampo na sign enti na nsa me wasa na akora ne frɛ so ma me frɛ da e ka kire ne se me ni sika wato dem no ka ati me ejimi fo me na me fa me sika me ma wuni na me sa na kwasika akora ne ka kire me papa ka kire no sa na me sa oh ko 20 years na me sa na papa e kan sa asem na akire wo siane and I'm saying our friend ye day maka cho say enfre no because asem papa ne be ka no ahomete enfre no wo frɛ na ye day wo hia bibia wo de frɛ me ni bi kura na me ntima kura meton na me de ahwɛ na me maka cho say me no papa be gina mra kwan so enti me ne ham so me ne nye hwe twese ba ko odi panyin achi wono to eje school wo kwesi wo dan anu akoma akura so na ade ne ko wo kwesi wo dan anu ama ne so na ade ne ko wode ne ko ene dan ho wode ne ko so brox na a mortar ene won na ti won obechirim ma ko fa ne lebra akura na boko no na me na enti wo mu ya no mo frɛ me se da bi se no mentimi fa akura no susu ayi no enti me ma panyin ni nwura school mu nwie owura mu wie a me hu kwan a me de akura no ebe fa so ebia ne enra kura me wo ho no ma na teacher for no ba ko reframe me se akwala no no wo yale nti me mala me fa no ana me se ya den wo so wo se nani na samba den na wo so ni ska na ma ko sendi ni ska se me sra wo mo mfa no emmela no mo se dis wo to card bi na ma ko sendi ska na no pa e de ma akwala no e ko to sa card no ansa na akwala na nya kwan e de aba ya ze say meji di say akura no obi de ne nam kwan mu a wode ne ba ama me de na ko hospital na wo so papa me no mienu edi mpamu agoro wayi wani sa wo nhwa akura no wo nhwa nkwala no kura wo hwo mo mpamu agoro kwa sa ne ma ne setase kan ni ma ko wono ne ho ba me so me ho ba ne mienu ye de ahia na ya wo nice guy bi sami ya kwa ni picture kire wo a ene papa otuo no nkra wasan ne like na ho fa nyina akọ sami ye ni picture kire wo a won ka so won net wo no ma fa ma ada no kwa me de ma ibra no kura ma ni twato ne phone so sa wo hwa bla na wo ho ye ne wa ye se na me ka se nya me ya na me boa wasan life ana boni nti na ya de nti ana boni nti adwon boni na phone no ana ya de na phone nasem no wode nam ho so hu me nka se me de kan nyina egu so me se me no mienu na awa akola no ma ye nhwe no mako enu adwo se me kokotwe aska minisko enso kwan bia so na bosi ama bonti maka cho so wo de fa wo de ne bla me de kwa ka no so be de e beti 87.9 na du mande na me kotwe aska na metwe na kakraka na mete ho no na so wo de wafa ho adi na so le a wo do wudidi na wo da na me so me bre awia so na me di kotwia loan na wo de pebi kura bra na me hu se be ma no scan wo ni na wo bia nko beboa ni nyina wa fi na unani akose emfa ho ne de wo de beba se so se so wo de open support keke me no na wo akola no so hu akora yi ko ye mu bi esku a wo ko ye ne ma metoto ma no akora no si afa ni nyina ya fa ni book a wo kwa ya twere ma no se ye nto notebook 9 exercise book 10 ni nyina o ma fa ni bibi ni nyina so me fra wo bo wa mane ebe pem nne sa blante di 1 cd kura eba minim se mi si ye ti mo ba ne ko school on fa kapre kura ma da 1000 ko ma ko on fa 1000 ko ani ne kapre kura ko oni ne kapre da one at one minti me fa asem nto ne so da so me na me se ka ma bo no me ni wo chem sei e kan ye san se kan nyina da wo nyina ye system million enti me se fa half na me so me fa half eno nti na ade na ba ye eno nti na ma ko me de ba na afa nkwala na ba ko na wa ja school no on hwe sakura ne betimi akọ school ono so ja school tifi ai on fi se wa o kaka cha papa 18 years kaka cha papa nsi woni mu ade na papa na maka kire se enka ma akura ni wudi wa be ka kire
akora so de ya akorokoro ka cha ne se won ko school no wo wie JHS na wenya wo set de ato na afa ye de wo betu adwuma mu a ne ye de wato adwuma na kora asa de enye yie sansa akora ne nante ya wo ba ye be ka kire wo ntino usu watwi wani o mfie sen 18 years se won sua adwuma no so onko school kra wo se na ko gira form 2 JHS2 me ai and wo jai ko sen wonko school ni biem enti me wo moya na me ye say ene te kapani na wura school no ka me ni me kunu be kasa se ka mpese me kokofa do di panyini na chi no me sere na ka akora na metena me nche na ka onwie JHS no e ma me enso Maa Akos me kokofa akora no e de ne ba papa we mfa 1000 ma da ada akora na wo hene wo ye kurum oni ni nyina na wo ho okay one ne ba na tie won akora ne me ma me mo enete on fa 1000 ma da se sa akora ye ja school na akora ne nam ho eni onko sua adwuma se wo on akora na aka so woni ma de nti onko school ti mo ma ni sua adwuma so akọ bi kakra na se obetumi atro ni din okọ ba bi ni yese menko ha na obetumi akenkan ya mo ma ni sua adwuma dan se woni nam a waye kubole 18 years wonyi ni anu no me se wo gina ha se ya wo gina kwa na akora kutufana bana se wo hu na wo wura be ho hu me se munya se ya kofana bana wa be wie JHS no nam akra na aka se ne ti ni mua no se ne ti ni mua no ya fa no nkoto adwumam wono a JHS no mawie wono so a wone nam no wo fa no nkoto adwumam mo fa no akra ne bae na wo be kan no papa na de na ese wo ye mo fa no ntu eno ye be ba ho mo fa no ntu adwumam de na ese wo ye esa wo ne ti ni mua no esa wo o de di ama eni akwala no sesei wosu onye nti adwuma sei ne ye no anase ne ye no ni nyina papa yin ka ho hwe nti akwa no wo ma me ho na e wo so ma me ka cho sei a yi poku diskako ebre ne kakra on fasika nko e ma me kura de kotu na busua panyin anim e ma na busua panyin ne so ye friend Mr. Kwabi soma me ye ko frɛ abrantie se enne no obekɔ Mr. Kwabi ho a menim ujai momentum tete ya moko mu titi mu na enkura no e wo mfisɛn okay man study man hwɛ but enkura ni bedi wo ho no de wo betumi aka se be man fasi kaka prekura mada won to atare won to mpaboa de metimi aka se me na me ntwa nkontomponto ne so se enkura ni ko school a ni wa yi bia 8 no de amankwala no asa eya no pade awia nka wanwumere nka ho me frɛ ne abrante yi kasae se me sere no akwala no eye ndan ya eye ne ma se ya wodidi anopadidi awia no won kan hu se nkura no so be dey ebedidi saa me ka kura anya ho na abrante yi efa na wuja no ma ne ko ne dedem me nya na ma na ko ene wono kura ne ja me se me ma no se wuja wo no sa na hwe mo so mo de ne bre no ko so nkura no so se Maa Akos bia no wodo na wo so wuja no ko fa wo medical ne be ma ene Maa Akos na ye mienu ni nyina ye peye ho ene edi weekend say ya ye nyina ye pamatale adekoro ekuro mu akura na obi anim se mimi ni mienu ye ntam betimi ate tell me more no obi anim ne ye mienu ye pa ni je pa sa me yi ne pictures pa de kire wo a mini ni mienu picture won ka se ni na mo shenta adekoro na ya mo de kwa asori na mo kwe ye fra asori wono do no won kwa asori ba me de na me kwa asori no antwe na nko Maa Akos enti ya basa na ende bi wosre yo anyi me question na no se de ani nyi me question na me say Maa Akos ada no antwe na nko wodo na odo ne time sa de ne nkwasi ada bi me do ko de ko jami asori ya odo wo mu anu afamu ba ko e wo mu anu ko ba ko ba nyame fie ho na e ho nye na nika enti mo pa mo ntafo ntade ne sa na mo de kwen oh ye pie ko je yani ko no numbi ne aba so no mo nsando oboa o ka so no mo nsada wo ye trofo ai oboa Maa Akos oboa nsan kwa se stay wo guso no woni ne nte si de na hu so guso no konko sani sani ne information ni de na woni ne nte na wo kwaje information afa no wa ye de wodi no information ye dai se me pese wo ye te sanya face no wo te enka tra ne nche ma ne yes akwa nkwanya no se na opese wo tra wo ye te se de face no te na ka tra ne nche ye ne san kwa nkwanya no se Maa Akos ye nya yusu ase obi su nya bi ye nya ya obi su nya bi na da bi ene se ne wo se wo jade oni ne tie na obi nso se nya wo na bi anu de ye me last stop oba fo from so konya no anu de ye me last stop dia wo te ho no se eye ma wo ade ti da wo se wo jai na obi nso konya wo
Send ntia. Na nye. Dia na nam so ma muja ye. Oh, Maako. Ono na Akoma ha no. Me so me de ha me. Enti mi nhia. Two captains. Sa. Sa me be yi me pictures ablante we ya sesen e de a kire wa moja pramia. Ntokwasi a obi atwetwe nsekan. Mani we ya ewo say doctor catch am say me nsuade o. Enti me suade say ya wa na mu no e hyehye me mani we nyina ya pempam. Den. Otobo na ball me. Odonu mu ntokwa. Ai. Na mu mienu mapia kwa wiwi bia ba na na. Satam kwa no bia numbi. Satam kwa na me numbi. Nti de na de ntokwa no ba ya. Ya de boba hwe woni sa. Na na awu. Enti wonu mom. Ena na awu. O de den. Wodi adia se wobebo mani ba ko no ba bia mpeme. Okay. Bra wanim kakra bi ma me. O kasa bra wanim kura, bra wanim. O kasa wa ye trofo. Ya dan, ntokwa no ya dan. Ebra o se me de bo no. Na de bo no. Ebo no de me de bo no. Na wodi adia bi afra na ankwanam, da de tutua so, ye de tene yantuma na ye no. Kente no. Na o kan kire me se obebo mani ba ko no ba bia mpeme. Ti wodi ade ne ba no. Me tu mani na no aben me. Ti me koto ya na me fa bo na de bo no se de be ya mani no wonti mi mpae no. Nani ya dodge boy be fay. Me dodge a enye yi. Na wodi ba na se na gira wodi ba obi de ade ba. Wo je wa ma na de ba be to ye se de wo to ansa wo so afa ho adwen. O ba na wu dwane. Da bi no aben me. We ni ba ho so no. Me na ya akasa ma o ma pata me akogina ba bi. Ti nipa no wo busa me se de ye na me no ye kire me na me hu se wa ben me apagya ade no. Ena wo so when defend who the babo. Wo de babo me pra. Wo so babo mani ba ko. Why dey? Wo so babo mani ade no wo de babo mani ba ko. Dade no wo so sa. Ada wa ye obi sa pen. Ena wo hu se what kind dia wo be ye ntiba me defend be. Pento anyina o ti mbo ba me so. Maako wo kasa wo ye trofo me da me me jan banto no so da. Na ampasa wo fa o se fa dade ne se. Entokwa ne si kura no obi anu. Entokwa ne si ye no. No obi anu. Ah me se wo fa ankonam no. O fa ankonam no. Na ankai bi ase. Mi jiran kai bi ase ana ba bi ogina no wo to ye enti wo to ye na opra mi wie ye no sa tam na ne wo fa ba ko ne ka kire wu ya enti no wa konum bi ya waba enti mi jina mango dua na ase no sa ntokwa ne si kuro no obi ani ho because na ye abusua fie yete o ne te abusua sa tam kente pra me ye no no odiri kente na to ye na se enti wo pra mi wie ye no ana okoka kire wo nwam se we pra me enti onwam ma fa me nko hospital to pra okranyo na do ko enu na de me ko hospital wo munwan kram ba ya e kuro ba ko bi to ayeso ye fra na ai kuro no ye fra na won asroma so enti me ko ho no no mo se we ni de o muntimi empam enti me kwa kesiem me ho ya nka ase enti wo mko no na no mo si da bi abo a kire se ye mfa bra ka ase enti no no osuro wa enti mi ama ho no ni se wo ba ya no me ba ho ya na me twa hospital fi ni yi wo da ye de no mama na mo ye se mi ntwa so enti wo ba ye no man kire mo se wonie enti me so na me ne se pa enti ye gina abaka sentafo enti me ya na maka chan se tama no wo body ti sa wo de no oh me se me so mo ya akokofo man fa picture na ama e wo ho ye de beto so de ma producer na de beto so ana me enti wo mo ya no mo sinyo nam so da bi ye ntafo enti no me panyini nie na me ka sa e wo hin police station e wo hospital ho ai wa mo mo hu se be ma no de bo wani na wo be bo ni nie odi udam ni nie ka cho mo sam ye ntafo ye de da obi ka so ye so jani wo say na ono na ye pani na ye kakra ai enti Maako wono me amanka so wono na betwetwa hospital be ni nyina yi me e di ko fie minim police ni bi sometime na nka me ma na chemo incest na ehonum no na sojani bi wo sojani no bisa me fa na sojani bi wo ankase wonum wo maame no wono ankasa ne maame na no ne guy bi gina na guy no so ye sojani wo bisa me say na ye den na me ne me yire na metime pra ne sei e na me kire ne say enya say wo ba no me pra ne sa wo na wo ba ne ya ade a obedi me dem me tu me ni na no de ade na ben me ene ma me so me de ade ne ye de e bo no ti wonum sojani ka kire me say oba de aya mento munya no ho abotere na omo ho ahomete enti nya se ho no me de me hu siye oboa no wo twa na hospital no na me twitwa bi oboa na wo twa na wo so ansa no se me ko ayie na me bi pra no oboa wo ntwitwa na sa ta na me ye adwuma no na ma hyehye kente ye de e wo ho
enti kente no sata me friend combination na ko be 9 ebia na ne de wo de abufu fruntum tuma ne nyina ye de atugu yi ade wo yi nyina no so no menfi ni pia bonten ansana ye fata me sa ade me be gyina ba bi na menfi no no sa de akode ne ba me so abebo mani apa mani no ansana me to me na ade a me nya ye bo so na wo gyina ho no na wo kana asem sa anadwo 9 de se no apake oni mo no ko fa ankonam ne firi hene eni ama no me dem me ne mi no so na wo dem ho to fa firi dem ho ankonam no de upie dem ho no na ewo edana bonten sa won de yemfa ngu dem enti wo de abufu no wo dem ho no odwiri ntoma ne nyina to gu ye e me ntoma no kra ye pam ye no ebi kodi ama wo se ntoma ho kente na wo nyo kente na me nwene fan combination no se ni nyina kente combination ye wo street nko ene ye wo ase nko enti ye hyehya ebia na ne de to odwiri bo mu sa no ma sa de no ene wo to no ma se ma wo kan no adena woni no nya ntokwa bia na enim na apese osei sebe ya wonya be me bia wodo no wo no no ele tambia no me to kro bu mese mehwe wode bo ena atuo no abu Mako wakasa wa yetrofo enti wati wa mo kana asem de botan bi wona nyankopɔ yi ne bɔ ho wo kana asem de na asem no kana de ebo wode bo ne bu mese enti se men defend me ho a eduru ba bi ama me no okume dan wode bo wo se no we de wa fia kire me mahunu dan wode bo wo se tu no akwara pani na me kana asem so otimi ye ne basa no wo tata pani no ebla pani ni won ho wo fie na akwara di America ba me ho ti meji akwara no meji akwara na akwara no wo me nchen kikiri na ma me ba se bonye de wo nyai na me yese afi ma me kro ya abere wa goto ashabere wa isu ani enti kikiri wo ka sama nka se bi mam kamedi enti kikiri no na ofa abo se me fa akwara na ma na de obeye no wonya no na se me fa akwara na ma no ti mi tie se gyarum se abo to bo no me so pai na me se ebu no wasa to enya bo ebo wa no to ne sa no na wasa to ha me so se gyanum enti ho na wase ne ho tititi ya no picture na wo ka no petre na be gu form no ana ene ne ho ye de ye sa de no enti wade me ko se be ma enti dia zabra no de ebuba no ball wo se so ya wo se abuo ya wo de a kire me na nani ne de na si ana after wo de na nani ne de ne be si after me de no after wo se ne de no nani ne de no de e ho no nko ni mienu de he na ba first no ye entoma no ho e no ni mienu de he na ba first nani ne de na di kan ba nani ne de na di kan ba ye no so ye se ne minti one draw wo born wo de buba born ani no so bo wo to ha se menya wo no so tete wo no so de to be bo so bu yese muja ye na nka magunkomo nansa na no kwa ntoma na me ye no oba just wo tete huma no mu se no ekufuo ba wotumi horu mi wo bufuo ba bla me mfi no nti se me mfi no dia na je se de obenya bia na yeso de bo me nti me so mentwe ma no nti na na sa de ne ba no awade ba ko mo tira mfie be sen mo hwempran mfie be sen mfie be sen wo twe 8 years 8 years ni mu nyina sei na na tie me bro wo bro me twese kan me twa ba me to buba 8 years no na ente sa den na bete sa na bra e bete sa no eye e bra me ya ma adwen se be ye ne ho ade na wa soro wo me so na honom no no wo nua bi wo menene ti won ma yedin komo kama okonua no honom ba na adwene na adane na no wode ntokwa ne ba adana nua ni turufo bone ni bisa so wasi wonua no kontu na fitu bone ana maka kyen se na yet won so din komo a ye fa ye ho adwena yedin komo kama accident na be ko nua no ho be ba no na ye ntokwa na mo wari ye nyina ne nua no oni ho mo start se mo twempa uhu no nyina no enua no oni ho dada sa tam no no na no oni agronko ne nchen sa ekosi bula me be ye ne ho ade na no odi agronko ne nchen sabre no wo ye wa adwen so be ye ne ho ade na matena mfie sen sa tam na edi mfie be sen nan mfie nan ti fie na ye chi na wo ye so be ye ne ho ade enti mu no e no start sa ne ma na America no wo ye sa be 4 years na botere na mnyama na se be ye to kwasem no ti be ye sa be di 4 years na eduru ba bi no na mu se
de e ko no ka kire me say won de onya ne be ma 10 gram so wan sin me oda na chi ti me on fa me nya hwe ampa so ka sa no me ne da da mu a me hu say wona ho bia betime ni be say wan no wona ho okwatuo okwa ne 10 gram o ayo because okwatuo okwa ne be ma 10 gram ho na so wo so hu na onye yize na nti se no wasa ye nti na ho fe nti be ma 10 gram ho baby wo ka sa no kura no ho no no se ni pa di nim de na etu owura no nti obi kura ho no se no se be ma ho ne ni tie ni na so wasa nya 10 gram ho ana me so me ka kire ne se bi kan bibi se oba yemfo so oba anya de enware no e bi asa atamene ne do no abesi tape ya mututu se bo atamna no ye sa ne ma no na me mo abotere pa enti sa atamene mu no oba me fan se me no da ho na beti meni na wona ho na ka chen so wanya 10 gram man ka de ne besie o ka chen so wanya be ma 10 gram wana toro betimi a kire se be ma we na me ka chen se menya be ma 10 gram na o wata sa word ne se menya be ma 10 gram wo kan na no asem o be ka se wo kan bibi no ka se mi nwia bi ene gu na wadwe ne maame mo ene onwia mo ene gu na wadwe ne na danfo bi wono toto no monsa tese ne se wono so no monsa na menye obi ameno msa obi ono msa ma hu na be hu na danfo bi su kura ene nke na danfo bi titiri so ene mama wale no obi ono msa hu na be hu me no msa ena mama ware ni egu ye ka so no monsa konkonsa ni be ne ka me no monsa obi ono msa hu na be hu Mako yade na so wonim sa be me wo yare wonim waya be me wonim so yare ne hu ato no ma yala ko da ji 3 months enye ne ya de ena yade na nso na ma me ka se me yade no nya yade se me hu ato me me ba ho me pese obebo ago yade no so be ba me se wo ka che be ma ne so nya wo be ma wo da na chi a mutumi pam ntade kro e se be ma wo ko hospital wo ko ka se wo no na ye pani wo nua no no na waka che se menya be ma 10 gram wo ka che no Mako me nka sa da wo jedi me jidi pa nti bosire mu ka me jina nyame anim na wo obosori anadwe no ni ho me ya na akwai me wonu momu na ebia me mete mani no no woni ho otimi ka kire me say Mako de ama be ma we ma anyi na ni bie mu nie bini ni twa picture bi na picture no be wura dem wo ne bo ho satan na ma wo me Facebook enti me kra me ka so onfa picture ne ma me na nka me fa nkoto me wo se da afa da ko me wo ya no na so me nya ye me wo no mo say ya wo de picture yi asha na kokosu say no de ya bere me na me say na de o de picture we e de atoa me wa ha wo se ya age na me kwa baabi na me so yo mate ana me say ne so o de picture we ya ba ne na me picture bi a e wo ho bi a yi ni nyina ye de e fa bere me ka bere no mo jai ni enya ye na we utu free ni nje na me wo me maame ho ntokwa ni nti na wo free ni nje ko maame ho bibi sawo me pa chan enti wo me ka so on fa pictures ni nya wo no say picture no on fa ma no wa no wa wo na nya ntokwa me kan ne say meba ho na ma wo amakwa asola bedan kunchiri na de na etwa enti na me ka say meba ho nti wo ko ye no e cheye na me ko na ndam wo so ni etwa light nim enti me so me kwa me pe me manches na me pe me candle na me de ko me kwa no oba aworo na hu si akonwa ma fefefefe oba no fo ano ana me sa aguni dia won na me so no omuntum no omuntum no time mo just out funum na ne wafa bi kura wo ho ne wafa bi wo efa na aguni picture no wo kan mani nwi ena ne wafa no wawu se wo ho kura po e ma dance ni ama gota bi wo ho no me boga na ama ga ni dwane ye ekoto gota nim ga no ga ni free wa de say nkwanta Jama boy we manyi na ani bie mu no so ama manyi kwe no no fo ai ana me ka cha wo ba obi a wo foforo a wo de na hyehyɛ Mako ama me ka cha wo ba ne se no mama mese sameni ma ba wie no oba na pie still no oba ne da so te ho ene na me twi me ne ma nyina kogu ani mu wie ye no ene ma fa nche wo ba no ana be ma no so kra me de ache no oni eden de ma fa nche no ena be ma na wo no so me de ache no because empa me na wo da so de eni wo ko fa oba fa no ko hotel sanyo nkwa ne be ma wo fa wo yirachi obitimi fa ne yirachi esu wo hu da or respect na yire ba nya me kunu na wo me fa wo chi no nyayin so ni nyayin di ntokwa no bi ko di ngoma ye ntokwa ma wo ko de nyame ase ama na atimoko Mako watimako
wate na wate mokodi anato ma me nche ho ye dai be me bosu me miensa so wakọ asọre wate mokoda so to ma me nche ye dai wo ma che wukuru Maako e bia na dwena ne kondo hu se wo adwaman na ye no na wo ne chen wo adwaman na ye no Maako wo ye masem apart from sabe ya betushi no ye masem awurade Yesu Kristo na wo ye masem papa na wo yira wo ko ma wo ye masem satan kura na Maako wo ye sa wo ni bi na wo ni bi na boy yi benya sika no Maako ensam na nipa mpasi ye bebiebie ensam so wonu ankasa wo to no onim Sami be day. What's in be day? Me sin sam na nipa mpese wo be bie so. Bie so ne pe bia. Maako mi mie. Umi asare ko. Me so le ko Maako mani abere. Se me be ba kura wo yale. Me ba wo ba de he. Do wo school mu no. Ya fro so yare. Ai, ama ma send this scam na so wo bi mfa ne mele. Ko aba o se mama kwatam ba be sin. Antisa. Do. Ne nipa ne ba me ho no no. No person of funny picture. No ye ompra. Anya me mpana. Ana no no fo. Wa beto se me num ne no fo. De wa kana kura ne ho ye me wanwa. Oba ne mo naked. Oba ne mo naked. Ba ko fo oba ne be share dem ho de. Oba ne de oba ye no na me na ti dem ho no. Na bo be say. Sata mura na be 7 na ta mo nko ye. Nti oba ne wadanfo. No hwe. Oba na madamfo no no. Omo ba ye be sra yen. Woni ni nua na ti dem ho. Ma mienu na ti dem ho. Ena ba ko hwe ba ko na ba o be me no ba ko no fo. Debi enka ma mienu na te dem ho a be da na ka no ba ko no fo enya ye ma mienu nti de o ka na ente sa wan ko fampra debi nka no kure na oba no mo ba ono no ye ohun no ile picture no no wasi ya ne fe obefa na de ente picture no me de shem kokko so na mama na amfa no picture ye ne fe ofa ko won wate bi mpanyin sam enti ma de ente mama na amfa ne se picture de ye nsem bebri na me force fa picture no na me de ehye me ho amede ma no ada oba no sa again no opewa na won pe no ba wo pewo eno de me hu se o ya ahyen bi kire me se se ko me ka se fa wo ne wo yire picture man wo de ko bonde ma gede yen se anu ntin se no ma na amfa because picture ya ne ma bebri no asene pe debi wo de mo de wo ba de won se ne pe nya hwe no obe de e ho sa ta wonu akura ho no me ni hu ni pa no mo ba me ho no be hwe TV na de asemba no ye ba ne adegem to ase hwe TV enso ne boa mi yobi anam ye free nipa ye dey e ba me nchen wonu akura no nipa wonu ge na meko ma wote wonu mu se o hu se me no ba akura e twam obi e twam no wo chia me e nwenwe kakra kire me no ba no be ko ma ko oba bi oba fa ni bia anye papa oba bi oba fa ni bia anye papa e na ba ya ba akokura wawu o hyefem o pe kura hwe me na se ma ko me hwe ni we na me si gina ho na wo fo oba na me hwe to oba me fa na wo me fa obi ma ni mu oba be na fa na oba bi oba fa ni bia anye papa na ba ya ba ko wo ntonso wawu se me cheo sa kwati poku di aba ya yi a wo bu sanse na dia ne hawo ubabu sansa de ne ha no boye wo bi a wo ko entokwa na ntia se no 8 years no ko se mu jae wan fa na chida se Debi won na ka chem so nya na be ma tenten gram nti wo ko me say 8 years ni na wan fa na chida ma fa na chida ko pim se wo jae wo ko ye na wono ne dia no ma wono ne dia ne se wo mu se me nu oba ko agina wodi nkomo 1 2 a me mpana no adwuma so na ne ye ne ma na ye kenta adwuma no no do bro so enti enya se bi a na me kofa mpana na wono na akoma no wo hu se me nu oba agina wono mkura ye ntokwa obi atwam no chia me no onwonwe kire me bra ho tesen a wo se so mpana no no do bro so se sa last time bi na ntokwa ni nyama no do bro so me ka last time bi na me gina brofo nka ti bi ase sa enti me nko ana asema na ntene ma ni nka ntene ma bra me gina won kakra wo ba ye na wo pie na na wo ba be na ni gina hanom na wa fam bi kire wono wo ba so me no ba bi anyina wo eno no se me nechi ni na nko fi ha e be ye ntokwa odo enti dia wo ke kana enti sa Maako Esther nenyo odo Maako media ma ye no me fancy da ba brante won ka no kure akora ya wo kana asem se ko ya wo kana asem se wo no akora no wo menchen me be kro wo menchen 18 years no won ka no ba ku say onu 18 years be ba kwa mi re fi bisan say no be ka say peni ni won 19 years or 20 years eh den aketwa wo benya 18 o peni ni won fi say ni date of birth say peni ni de wo kana yes na ketwa ne de no kana yes say o kana say 19 years or 20 years na yes na ketwa ne de 16 years no ono wo 16 years ma kwa em yasa ma fa se minim se we mkra mbehia nka me de ba ketwa ya wo kana asem se
me mfi no ni ade ade no wo me nchen wo fie a me ka say wo sori a me nchen no ye de oba now we say wo 16 years I say wo ko school na wo ko school ma mi ka sa akora no on ko school ni ade ade a me mfi ni ade ade no akora no ma metimi so ne nsa e ko gina school dem di ni wura wo me pie no akora no be pie akonam wo ya akora de die ndi obe ya na obe ye ti da me mo ho no ana me busi akora na wan kan ti da me ho na akora na ba no se da school na me nkoro enye wo ya me dan ya me nkoro na mukum kora me nkoro wo babom se dia me nkoro bitri na eni nya dai emo ame enti enka ebe ya padwuma bi fa me ye dai esua wo ka sa no kwa asem no wonka me fra we fon so na mga kyen se ye ba no asem se no ye dai wo ka enti ye ne die enti na ese ho no kra me ka na onfa na adwene na nya dai e ma me wo ka no se ya no onfa na adwene me ka na se na akwa na ka se opese wo hwia adwuma enti adwuma sem no onfa na adwene ma enti ye ne dai na o se nka school na ka ma nya dai enkro na me kra me bu ni baby se no odwan wo so onum suo na afọ so ndiri ko nsuo no abe fọ so no anu ma na enti di akra no obi ana talent o de ba wi ase ye di akra no e pe no ye nhwe ne enyama no na me kan ni se na ase yu enti ho no na me de ne ko fita bi e wo horom en je ko ye no akra no ke ba yem de se akra no wa na me ye ko fita na ye twen ye ho firi ho kakra no ye ko tie di o mba je ni ade ade na me fere wo obe ya tu na me se ama akra me na ba fita mu honom na ni ama me kan ye no akra no wo mbusa no a wo se wo be ye na ye ne die bi manako na wo se fita adwuma na edin enti minyaye fita adwuma edin wo se fita adwuma na edin enti minyaye na ho no ma na me mpe na umi se fita adwuma edin di adwuma bayi asema wo kan no obi gina me nchen na me no ye za ko no akwa no so se na nije fiti no ho akwa no so se na nije ho nso wo se fita adwuma na edin na wo ma me kura nua bi di bi koye na mo antimi na me kura me yese aden de obi ana talent obi antimi obi be ye dai ebetimi na ya me asa asem na waka no kure wo na o twitwa ntoro enkora na waka wo ma asem no enya wono na hwe enkwara no ebra pani na wie je eches no ma yenwie kuma ne de no yemfa kuma ne de ne nsi enti wo se fit adwuma no eden badakora no so ese na nije ho se obeye be wo na ye be mafa ne kwai e na wo so na akora ne te so wono ne ye se ne de na wotene so no wode ne be ko school no wode ne ko wo se ahode ne ni ho ko ma no so nko so adwuma but wote ne nche ntire chechira wode ne ko enti wo ne be ma no wakwa akora ne school no ne ti ni mu ano obeye fit adwuma wode na ko okobisa ka bibia oba ne sese ya fa wo ba ko enti honom no ene waka se ene me mpa adwuma foforo oba ya na kan ya na me fa akora ne nye dai enko adwuma foforo be obo adwuma bi din enti eye no sese ada se adwuma se o ma chechire na ade yi ana se steam bender steam bender ana waka che steam bender ne de at times no mo me hu o mo no ya timi fete o mo ani enti ya akora no so no ye pene daachi yenko enti akora se ye pene daachi na akora no be ya adwuma obenya bibi kakra na obegyina na ani afra be da akora na di de wa na ka che so mo yesterday ade na mo de show mani ye wo bibia ne de protect you ene me de ma me de se sa no mate no enti minim se de wa ha we bra me ba na ye se enti na ma me so me ye de enti fitting we see eden steam bender we so say ebese ye ni enti akora no mo ye ndan ono nam hene enti akora no o ye de enti se akora no o me nchen na se wo ye de se no me hwe adwuma foforo a me pese ye yi na me de na ko wo me nchen mo be sa akora na life o ade se no start here na we ye say fit na adwuma no how many years ni de kamodi ne ko so fit so ma me say dey no enche bible so me say be sa so me be se miensa enka se ko hunu bibi kakra anye bia no enko hunu ba bia yetu we ya de hye ho wo hunu si steam bender no so anka se wo hunu bibi kakra boso me miensa we si we ya den we si we ade anifra beba e na kwa ne nam fie sa no akwa yonkogoro ne ya kira no de wase we wanyini mpa chawo munya akra ne life na ase mudidi agoro no na momo de monyinyina wi munya akra ne life no mempe wada so tifie wo ye de mame akwa ni so obesu efiti no Maa Akos abrantie we kasa asem na wo ye trofo me ya trofo me no kan no obi gina o akwala ne se
won ko school na yenyan ne nhwe ne a wo be ko school no 87.9 kuma San wa kasa no de mu obeko school no wabo ne sai ene wo mo ano eno kwa na ye me ya me din ma ko me din aduru ha sei no eno kwa na ye me ya se wo si yenya we no na ido no be ye ready se wo be ko school no na ye mo ano na ma na nko no woyi wani na akora no kora na wani wa akora no so sei woyi wani school awaka so na sha akora no akora no pe na se mo ta ta akora no ade a wo de ma akora no me ya akora no me dia wo che ya akora ba me chen ansa na ye nsa ma na ba wo chen bu kukura wo wato bi da akora na me yakuro mu kenta adwuma ni ntino akora na ye bibia no no de ko no akoye no de akwa akoto wo ti wa ngona ga hai wo ti mi ba bra no akwa akoto ente ko no na ma didwa na ma ja ba wo mo na ma tuma busa nkura na se ma me ba mu hu nkura no akora nga se de ye ho wo kasa wo ya trofo na akora wo nkura no abada ye na afi no wo se nkura no se de si ya mu na no mo tie no ma se nkura na ma nkura na se de wo se pani no se no se wa yo bi kan no kore wa ye obi wo na she no se se no wa na wo she no anya na ka na she no akora no na she no na ko feast unyo na ato atale ma akwala no enyo na ato paboa na ma akwala no school mo akwala no churches na no ko omunto master na be di madansi e ebra wo de akwala ni beko school no frem wan frem me wo kasa wo ya trofo ebra wo de akwala no wan frem ya me na me frem no busi say na kade wo frem no na si ye che me na me frem no say ama se ye ba no wi school na me mo de mbese me de ko sua adwuma na akwala de bo ne bra ena wo so di ni be ko school enti akwara wi school no nya wona frɛ me na me frɛ no wo na frɛ no oba no se akwara na wi JHS wo wi JHS o wi JHS wo nsam abra na wona wote ya na ase no ne o maame anati na o wi JHS no o maame ne de wote ahona ga enti akwara ne tene na nkyɛn na wo dware a obagiska wo mako school no Akoma enti no o wi school no akwara na kura na wa say ne report ne ade no ɛyɛ me na ma akwara ne sika ma ne ko je ne report onya se oyi say eno dia me pa cha ngoma de minim ngoma nti me hu de we de wafo ani kura hwema nka nche obi sam pa cha mo hwe me bai wo say na oboye wonu amu bai no no na mbusia no no wasi bo twa otwa eno o ka che so obeko school bai eno wasi wo beko agona kwa mu wo si school bi ewo ena ho no mo obani school kra wako wunim enti ma ansa na meba we say obani school kra wako no wunim me de minim ma me de ne ko so me wan kan chem so de ne ko school wi na so obani ka che so anya school bi wa agona side Akoma FM me ba no e bra no ye se wanya school no no e honom na de e bra na me fan se be ka se wako school mo na me so wanya na otwe mienu na wa ba no e ho na ma me hu se school honom na wa ye de wo akwati akra no wona na ho ni o ma me ho so ho e na akra ni dware wi a ho na obagiska ediko school to wi JHS e na okoje ne results ne bai definitely daddy no the results ne be bra o say na mayi na school we na me pesa me ko impo sa wo be choose school kra no a omo consult ya wo fo no e bia ma me school we da school we oba no wone wan ka bibia no aso choose the school Mako me ba no de oba na me man ska akwaje na ayi no oba na so akwaje na am school twae na wo se an na so nya school ben enti honom na de school ne de wan ka se bia ye school wi na ansa na no ma akora no na wonim so oba no so wo interest so obeto aso akọ SS ho na me ka no ansa na no na ebe ka busu nyu na ma akora na wi school no e na akora ne me din komo se obeso okosua adwuma eye ties adwuma e na me ka kire ne se ties adwuma na de se usua no nko akora no na aya na emwa usua de ne na ties no ye wo bi ti se tarazu adwuma ba ko ana ai basin enti mi woni pa wo ye se adwuma ni bi enti wo kan sa miensa no bomu a wo ya anye ya we be ye enti akora no kora do be wi school no wono ana asem o kan ye no akora no anu ntwanto a asema mi kan mi ntwanto akora no so akora no be kan enti akora no wi school no ana wo ba ye na mse adwuma na no kan ye no sa na pese me do ye de ye yu ti wono no na me frɛ ne maame no adwuma na wo kan ye na adwuma na akora ne kan ye no se awone mi aka na mse adwuma na wone me kan ye ne sa na pese ye de ye ti wona me frɛ akora ne maame no ti honom no kan akora de na nya ho mani ya kakra na mfra akora ne maame na mka nya se ye ba na wi school na se no me die school ma ho de nya de entimi enti wonom kra na akora de kan ka sa asem na ye de a kire me dada enti wono na wo so be ma akora na ko school no
enti wana me ka say me ma ho de ni ntimi o na wo betimi ana say ne die enti na me be wi school na me fa ne nko enti ne ne ho na so ma ne police say ma ye dey abem ana me say police be mu kra na me say ne me ma ho de ne ntimi enya sa akra na so no mayi mani se me nye de me hwe no me ana hwe ne GHS de ma ne ye dey ewie ye enti nya se mayi mani no aga so ma police aye dey acheme na kana me ka cho sa ho de no ntimi enti se wo betimi enti wono na me ka sa nya na me ka te fon no se na me ka te no no na ka te no de abufu na ka te fon no ti asema me ne kana ma se otia so otie mu a obi a me frɛ wa me ne wo ka sei na wo a wo ka police asem no wa na be ka te fon no phone kati no kra de hu hia me ye nkra no wa mu education so mo kati o kati no na kire mu say di nkomo enti no de me ka no say we say wo ma no me enu nyina no untumi hwe wo mu school me nti ase because ase obi ankoso adwuma ba sa wo so wo ba na yi na say wo so wo be ko school a mani ko school no na say de o tonso kra na be su adwuma but wo mu nyina na say wo pushi wo mo so mu nkoso adwuma no na me nti ase no ma awode no na ntimi me na me ka sa no adwuma no me ntimi me ka sa me adwuma kakra na ayi na ko yare na ba ye nti na wakoma enti ya adwuma din sesi ya enti kente no me yakra na ye kakra me ya e bia me ntimi nya nkwa animu na me se me yakwa animu kakra. Okay, enti yenhwe wo honso but oba no a wona netie no so hu se akra no energy school ho enti no obeboa na munyina mahwe no aden na wo support kakra wo so de support no enko wodi akra ne ko no wan kan nche me na maboa no se bia ho no kro kan na se ka ho ne be ba me de aboa no o se wo kan no na mu di mu nkomo no a entokwa de ba ye na ba ko kate ko no nti obo wa mane Dabi o hewa no na wo kan sa no akate phone no odi akra ne ko school mu no no na chi eche ansa na odi akra ne ko school mu amoma ma ne mi nim hwe na so frɛ ni bisa so ayi mu amu nim sɛ mu mienu no mo kokonye enu na egu mo 8 years relationship no obi akokonye ansa na 8 years relationship no kra begu no na mo toto ne ma nka mo kwa akwaye wede ne ko ye ama na mo toto ne ma minim ne amakura no wato man to ring mi kenta abedi wo me two rings abedi wo wedding bible so abedi wo Maako saa asemu ya wo kan ono ankasa na busuafo kra ya madanse menene te animu ho didi nkomo no wura dem bible ne ring no obo ne ball kwato gota bi mu ho enti wo ring esa na se wo ti wonya 10 gram wa wale se be wo busuafo kra ya danse enti bo ai se sika na de moto kwato ring no kwato ga me ka me ka wo fa se ba kwa me ka se nam ne so a me hu ye obu wo no ase na wa ring ba me man kan che ne se eya me ring me so amra no mabusa ne wo fa ente ring ne se fa mini be da ring ne fa ye na dia kwa kwato bo ayi me na me fa ente wo ring na me de kwa ya ifra na enti kente ne ring no nyina ni kente bia ni me kente bia ni me ho kente ne ring na mo ni kente na mo ehunu ni kente na ko dini ho kente bia ni me ho no mi kente no akodi kente waka kente tini ba ko ya de yo ba ho ade esiri ba ko eno kwa me ne kente dodo asan esiri ba ko ma me nchira de mi ntwa nto esiri ba ko ya de yo ba ho ade esiri ba ko no pana ya me ne drum ya ne se o mutim de material design no eno nti no ma me to sa kente wo no na sini na se wo kra sa be na onyunu kente na nyunu kente obi a won design ya won nwene nti de na ye me fe no pa no na nya de ame na metima ye de ya ye no nti me kotoy nti utoy so no akra na ka kire me se sa star no na esini na o mede sa materials bi design no no eno no wo pe enti no de wo pe e na me to ma wo se wa na aka so won to the material Maako wakasa wo ye trofo na kente sini ba ko Maako ye de ye wo ba ho ade mo aka mu no kure da wo be show na wo na Maako won ya prane se kente okoto ya ka ho a de ka ho na we ma plan Maako enya sa na asam na tie ono kasa no wo faase bi wo ye fe na kua enti akua na yes akente no ana me hu nam se a kente sini de minya bianka me so me de be pam straight dress o ase akwa sore sorry enye about enye mo kura Maako na ye de na engagement ring na ka ho esire ba ko e won horum me wo bible na ring be
me wo bible ne ring wo kasa ring no born a boy man ko to that wo say na mo hwehwe awade no eni ka so wakate kente no wo de say ring ne bible no wo me ho me say na mo hwehwe awade ne ende na da musi ye hwehwe enti mo to wo bi adanse say mo to bible me de me nyina nyame anu anka say ya nto ye to ye to bible ne ring eno ne pani ade ya to na be ma de eni ni ade pa ye to ye na abo ne ball na ade ko to wayim me wonu ani sika etimi na hame wonu ani sika na bufo ba na obo ne ball mama ball e wono me ya wo me ho enti na me ko wale wedding ring ayi na wono ni yenu na wono ya no na de ko ware ya ma ko me ring ya me share ye no e share wono kra me ring ya me share ye no ring na me kana ba bo se hwan sa we ring we sa ring we say return say 50 cedis ni enu na me die ene ne die nyina ekodi ni ho na ye silver na gold na ye gold what's ba ko say we ma ko me say sa ring we hwe ena aye me hatu enya ring ya ba ko say me na jogi ade de me tim ka say ring ya papa etimi hatu me turn 50 cedis say ya me di we no ato wo say ensay me ko ba bia na me de eno no ahye ena me to we sa ma ring na ko to ye no no sini ya ma de ya ade wo ho enya no amako ne sa ya me tuma chama ma wo hu de wo bia yi so ade bo bi ti no ya me ho ade ye silver oh no ena me kunu de ya me ho ya wo ring ne wo bi wo ring no kwa na ya la ka na so ade bo bi ya an what ten no e sa e posi mu ten no eta business no e no bi na auto ye jajaja na waka ring no wasam che mo so ring bu ha ya ring bi me sa tam na ko na ade am de share so ne se na da ayi red bi m wo bi so ana e bo beat nebo beat mama me hwe beat be obi ana say aya alam kakra bi sa ya alam say beat na mpesa eso bi sa na achim bi aya pampana aya bibi sa oh ene na no bo ade ena ma eno nya men kokra na mkoye ni mienu na furo ka koye sa ta no mo die ache ebo ne die meni aye de efiri so ba abufuo ba na abo no mo mo sign na ma me hu se se na na ade ne tie na ma ye sign na ye de akere abufuo ba na abo ne ball koto ga mama ne ball captain ya me ya say odi mechi kura ensem na wo kan wo fantro na kura ya me ya say akura na odi ma betina na wo kan sa na kura na ya me ya say akura na odi ma betina na wo kan sa no na ni kura ni kwara no so we so ba peni na mpena sem ba ko mako otimi kachara de ma ne ba sa otimi kachara akura ne say akura ne betina wo ma me atwe so so kan e mo odi me ko wadwo o ma me abrante wo so me say de pan ni tiri mo abrante na wo si ho no enti awale na dis ye dey egu ye no ndi we kura de ye mfo so ba ko abo ba ko ni otimi kachara akura ne say hey kacha o ma sa ma ko wadwo no na ya da wo tata akwada no e ko wadwo no e ti na wo tata e ko mo e ko wadwo no mo kira wo say enye kwan say wo akura no e de ne ko akura no wo bia e kwa mitimi reji ne hu say e bia akura no ye de ne ma aha edo na bi hu akura no ye ne sa ro akura ne sew ni picture akura wa ha enti na me kasa papa no wa say no akura ne sew na ye oba ne ya say me wa say me ni picture no kura won ka no kura na usu me say oba ne sew me ba ne sew na ye oba ne ya say akura ne sew enti sa ta no hu mi anu on pere mani ma ye dey ahwe enti won akura na enti won akura na em say na no ya akura say because ekwan no fa so ta akura na me enti ahye e ho nkura de ha me ti agya akura ne ba me nchen na ye da wadwofo je ne ma me wajo ma wo sensa bon no de akura na ma adi na mebo asema mo kan de oba no esebe ma no na be ma no na wo ba ne ja wa na wo na o ja no oba ne ja me na kire o sa bai o ka so nya be ma 10 gram no ko ye o ko sa bai o sa bai ja to e bai de ment man kan na mo ka chen se mesire no me pɛ me ho asɛm be ma 10 gram na 10 gram no wa be bu ka me anfa so enti mesire no be bu pa ko be bu pa be ma 10 gram sa no be ma 10 gram so won ti ya bodu be ma wa me e se wotimi body se nipa na ofiri ha ni di se so nya be ma 10 gram o enti so ofiri de me de me hunu na wo so ne so na wo na fie beti mani me ne da wa no na ho eni se ni se no na eni se na me bere papa na me bere papa wo bransa wo ne na da na wo mpene bi o tele so mpene kora oh enti wo kan na sa ro no wo kan so nya no be ma 10 gram wo na be sa bo so be sen ero dia ebe mu anu ne me da ebo fe mu anu ne me na tira susu obi di bi ka ho eno onu anso bie na no so wanya 10 gram more than echi na je se ne no obi du wo machi ne wa nsesi na so ho na ne onu me pa cha onu de Maako e fa nko ho wo so wa
ene no ono a Marco ene sa be na no ahia no no dabi no no kra me ni jaye di sana me hu bla no sa eche me ni jaye no no oba wo ho because say wonu ani kan wo ansa na me ko hu bra no kra ne na wal na one ne tiro kofa ba no wo ya na mo tete ye no en ta mo te ye no 1 month kra ma no kofa oba ne ne nyam ye wo ba na mo ba dada won kan no kore na kra na te me nchen wo yo ba ye be do de no na wo ba na me wo ba dada enti ye ono na ma ne hu se wo ba akra dinu bi no obetna ba bia ne ye wo no na se go atata ye nti na ma akra ne ko so hu akra na ko nka se wo ko ye no bo so me na akọ wo Marco ba bia wo na me ka se nsema wo kan maintenance ye akra no kra wo ba minim se wo ba dada minim wo ba panyini se ya na odi akra ne fa mu akra no wo bi na hwa akra ne wie SS eti ni suban no ompa enye wo bi na hwa akra no ma ni wie SS ma asema wo kan wo boa akra no bra me gini firo ma me nchen na akra no kwa eje na ma de entia yi ne ka prendem ma wo de ma me kasa ma me ye beto aso wo be kirem enti ye ba ho na ono akra no kra de se de ode ne ba ye eya momo ba no enti akra no kra de ya finance ma me mu anya hwe wo momo ba mo mie no mo ba de wo SS no ne ye hwe se wo betumi ya support ye se wo pa wo mpa akra no wanya ko school ma wie me gidi so okoye nso ache tikakra wo be support ye no eno ene ye beka ho asem doctor ma me mu ahwe me joso awie na pomete se na roboko e de nyame ase medical we ma na ma ko so ring ya bobit ring no e mobit me ring no bi so amo kompene ne amo bia enti me se enya papa wanto papa na ma me obegina de atofofro me pe de bonyo yo wa ko de we chia we tiefo sabe Dr. Grofa Trase ye ba bi sua de afa dipadua no ho na mre bia ya na ye ka se umoja o so hwiri ye efise umoja de wo mu no eno na ADF rusane na no so nti na ma wote ase okay na de nti a ema umoja ADF rusane se eno wa ye somafo a wode ehunrinuro ekọ dipadua na kwa nyina wutirimi bedidi wanu bedidi wonsa bedidi wonsa no ontimi nturu firi ho nkopa aduane ndi nti aduane a wadi no na frama ahome no eno na moja no ede fam akọ supply dipadua nyina se de beya dipadua no be grow fine enti firi onua ka kire se onye number no na Dr. Grofa ba ke wie na wo question bia na wo bisa 0244 59 65 32 0244 59 65 32 ma ko Nyankopon bo nipa dasani ba wiase no opese wa wudi ohun so wa opese ohun yefa so atese enti dipadua no eye wa na wo ye ne ye enti na bro ni say you are what you eat yes de odi be wura mu no ene na me ya kire nipadua a wo ye enti mre bia o se odi adepa ekọ nipadua no na mre bia umoja ne ye kama se mre bia umoja be kama bia no ema nipadua no enyiri ye na emoja na ewo mu no maako Nyankopon se de be kan wo pe problem enti de odi ma on no besi ne no de odi ma on asa wa na wo ye wo de de bia wa na wuso wo ye umoja enti na wo ye ababa wa na brantie akokora abrewa wo gina ho no emoja ewo mu no eye 1 gallon sa 1 gallon eni kwan se so te eni kwan se broso okay o ma so te a eyare efere anemia ni bia no ani so biu wona ma wia so abeso ani so chini ho wa hwe na otwahwe a edi wo na eba timre bia so no Grofa magediro no sere bia mbebu umuja no emre bia eso nte na nya hoden mre bia no wa ye kama emoja no ani kwan se broso se de meka no broso anya no ne efere no moja broso no ana hypertension no your friend polycythemia vera moja emu ayedu ana adoso chance de si wom no esa edi wo haw yare akese eneba wonu Grofa magediro no eboa emoja no so otimi yare etimi wura moja num friend septicemia na wo ha ese no ane na wo haw wonyare wawu moja no se mo wura moja num a eye poisonous na eye poison ebekun Grofa magediro no se de be ya mrebia no umoja no be den se de be ya aboa bia entimi nwram umoja na wo yen bia no 4 months bia de wa yen ne spy e ma foforo ebam ti de wo yen ne no wa anye papa ebeduru abosome nan no menyare mentiapo na wa yen fo no Grofa magediro no se de be ya bibia be kama
emoja wa ye ne no edi 4 months ne say ya o say free ni pedua no free mu a yare be yare abede wani so am ye friend join this enti say pe friend Belorobin o say free ni pedua no na wa hwe ye no wa ma free mu a eno ne bede wani ase na ama wani ay yellow enti wo hwa omu a omu brebuo mu ha no emre bia no omu ani so eda yellow na chese moja no asay no intimi free ni pedua no nti wo obi afa na wonu grofa magedro no a wo sha ase se wo num abon se wodun so eye yellow na wo num so na hohuru ni pedua no nti mre bia e ma wonyini kama kama se be ya enkofa yarewa emro di number no ne ento ankomo ne so Dr. Grofine number ene ebo a kire wo no frɛ no so wo question bia ana enuro no ba bia wo no wo pese doctor emfa bi emre ho a wo frɛ no ansabeka doc 0244 59 65 32 0244 59 65 32 Mako ekwan ya afa so a wo ye umojani dompe atentententin na wo mu no ono ne ade a wo ye moja no na ansa na dompe no so be ye moja no ana obegira so aye moja no o so dompe ne ho ye den to hia ade friend calcium na collagen to hwa omu a mo dompe mu omre ne se koto calcium calcium ne nya free ba bia se nya free enuam ti de calcium ni collagen afra aye grofa magedro no enti na onu grofa magedro na mre bia ho dendenden na o kase mu dendenden na ade bi wo kase mu yefed echim maro sa ono ne ohia raw materials and what dey moja no ohia vitamin B6 vitamin B12 folate so ho ti mre bia na so onu grofa magedro sa no ma ya oboso yi wuni ba bia obenya no ya twetwe afiri nuam ene dey grofa magedro no folate so to abrofo duro bia no papa bia na o de hwe ya twe folate duro ni twetwe firi nuam ene o de akoye na duro o twetwe mu aya artificial folate ni atwe afiri duam direct e dey grofa magedro no ya de kuku afra ti ayi magedro soronko nonum se de be ya bibia be kama ne moja na wa ya wie na ebe pie free ni peduanum aban akoma num aban ho na yare nyina asase free entini bi wo mu ye friend actory sa actory ni kwa se bibia fam ka emoja edin framanuo ni nuane nura wadidin ekodi peduana kwa nyina no srade ekodi demu ana yare emma moja ni ntimi mfro yie ntimre bia na wonsa yo titiriti efise moja ni ntimi nkwa adwenum yie ankwa adwenum yie ede yare bebre ne brew wan hwe yi na adwene ntiri nsisi e de yare ohaw brew entire so wano eka wa adwene no ewu pe na chese wano chia wonsa emu yi na da ho obi ntimi mpagya ne nan obi shempabo efrito wo ho yenu grofa magedro no se de be beboa ema emoja efa ntiri no ne nyina aye fine ba bibia obenya adro ni bia to na adro no so nam se yedi koko na aye nti aye magedro soronko wo ho na so wani so brewu a mesrew no grofa magedro no wo ye adwuma wo awia so wo ye adwuma wo gya ho memfa grofa ni agro wakoma bo periperi wonsa no na yo titiriti waposo no waposo ye wo ya edura na adwuna wontimi na yare obi wo ho a osi edura na adwua wontimi da mesrew no grofa magedro no aduane si wo na wontimi ne dia eno so ye yare ye nua ma no menstrual disorders nyame adom grofa no emfie du o menses maya o ba bidru jawajo asabro ba o bon sa no de ba entwa de ba clot mesrew fa grofa yi wadro empompo bobo na epa ya mesrew no grofa magedro no mo ni wure ntiri no ma na di septicemia aba no yare no grofa magedro no obi su dware wia no de afin dwene ho ma me yare no grofa magedro no je number na me chewa bia benya bia to na Maa Akos mre ne de saa ne tie 0244 59 65 32 0244 59 65 32 Asante region ni potem de be bia obebo awre bia Maa Akos ne kura de be bia obebo awre bia obenya grofa me se nkran for frɛ no abusa sese obusa so nya bi to so menya bi ato ene heba fo ni nyina eton bi ne mo pe bi atu won kran Maa Akos kan shi drug lane kenso keba Tinatek Nanabuache Angel Repash ena Ruta sana wa shama ko Ekus House of Drug ena Widama kasofo nyina ko dependable ena Trap of Judah wo temano akona Nanabuache obenya bi ama shama fo nyina mokoda na heba post office in opposite umenya growth from magedro no ene udu ho abesam umenya growth from magedro no asama kasefo nyina ko amen wo su huma no akọ
NS Pharmacy obenya grow farm Majaduro no achima odafo nyina ko Chumasi drugstore wo aguna srodua no ado akọ da kwano saa na kuforudiafo nyina ko Gabson Pharmacy nsawanfo nyina ko da na boache wo nkokọ akọ Hillside ana anti Akoma sunyanfo muntie me da bia mo frɛ mo kɔ Kapeba Mose ana Green Light wo na techima no akọ Bidro Depot takwa any pristafo nyina ko owas abidro fie emre nti bogosofo enko Unique Heba takrade nko AMNsa boachi ansa enko pena obenya grow farm Majaduro no saa ne udru obroni pharmacy ana 1000 pharmacy obenya bi wo wa udu tamala misra ko PK Gombila obenya grow farm Majaduro ni bi ato emre na so tije number no ne frame na yi ni nkomo wa chire 0244 59 65 32 0244 59 65 32 no grow farm Majaduro no if we say grow fine makes you grow fine nyame shop papa me ko aduma ko hwe se ring na ebo nwom no ebo beat no ebo beat say on say e hye ne case ni wo case no ma ye ne love say na e ye love shape na light kakra bi atete na ye konkwene ne ebo beat aha konkwene ne eno ne papa na wo dwam nti wo de no say me de nye papa obi ye ya monyom alo de we yato papa de wo ala da bi enkoto konkwene ne we na monyom ai mu be kumi o doctor ebesere kwa ya mate dog nyame fa nkodra sumdwem da se ne ye besa ehia nyame nhia mo se mo so yasene ebo ya baba sa ya da mo se papa enti no bema uko school edru say no say be dru form 1 kasagum eyinim brawanim kakra ma me go school dru form 1 uko school dru form 1 wan kwa nre wanwie enti no wunim school wuhunu school so mfa so mo when you enti uhunu school so mfa so minimum so mfa so de senti obaba akon watimi akọ school wie na wa baba ye pani wani nye ho ani je ho enti oba no kra wo school no enye yi but oba no enso abomoden na o support ya e wasa won so bo ano e say wo bai ko school no sika sen na akodi ni school kro mu kra oba no nya se bia na me mo ano na se ebia se ahwodin ni wakura kakra na me ebia me ye kakra na metimi dia da abo ano na broad akura na ekọ no minim hwe broad akura na ekọ no minim hwe so dia akura na ekọ ko school so oni wodi ho nkomo oni wani ho nkomo eno na die me na me frɛ no ka kire ne sa akura na wie school ne ye ne dia na me ka sa no eno ka se school ne die mamra nko ma police aye dey ache me no ho no de enya na asem kan no ne ho okay de no de to nchen mame ntwa me homra sema ye mpensuo bi no ewra me pacho bra na me hwa de wo bag bra aden ene so biem na me say your friend me ama ama free na ba me free ansan sit ba me krom ne ntonso ama na de wajeja ho pa o ama nya so ko to understand your friend say me ko pambio sa Eme fe pa the friend say ma ko we my friend say odo ye de car no be ma aha wo de ehwe manim na kasa gum na ni tie ne wo sister na your friend say odo me de car no be ma na odo no ye hwane ame ya na hwan me pa cho me do na wo fie no wo do na wo fie no enti wo koto ba ya na ode car ne ma wo ene e mepem bi o say tutu odo me de car ne be ma odo me de car ne be ma enti o say me de car ne be ma na stand de be fie ko pa car ne si wo ma me ko pe si wo ma me na me ba papa aba odo me de car ne be ma enti star no sa na e fe no oh I see my yankwe Maa Akos we de nya bone bone kura ekuro meni abrantie bi awo ye fe na kwasipoku ne den enam no so amedi hu no eni na e wo fa ase eye madamfo na e ma amedi hia akwasipoku timi hia akwasipoku no meni ne wo mienu na ye wo mienu no na eye ntokwasam na abusua so wo mpene so ene ade te na chata awale no gu na na be de ebegu ana aware ni gu ye na ja onoro fa ni we na mesoso mi fa mi we ada ye teto nti nkwala mi yenu no ekodi mi ma me ho na meso nyame adom mi nya be mama na be ye me ho ade na me ba estate ha na me ti ha nti nkwala mi yenu ni de omukodi mi ma me ho no nti omo ma me ho panyini no awie school
owie school no ana me frɛ wo akwasi pokui ana ka cho say panyin ya wie school na ye ne dai what me de minister bi a me ka se me de ne ko school bi ana me say akwasi me nya sa enti sa afina na akora no awie school enti na abufuo e wo ho na me de me ka te ono krampo na ka te ko no ma amfre ni biem enti akora na so nante ko ne papa na ase e wo ka chances da school na bo nti say ye ne de wo se mo sika mo de mbekọ de a ene mo ase na me de me nka ase me go sika me de ubeko school akora from me na ogina phone so besu am say ales nyabotre school no obeko enti edidi mu ana me nwa yi so frɛ me say akoso school na akora na beko enti won man ma me bi wo ho na me kosusu mu kire man ma me ne say da bi me ma akora kama say ensei na abi kura na papa ne de no kokoto adwuma mu na akora ne nsua na wo de no wakobɔ yonkobɔ ni bi na akora na ba bɛsɛn enti me di wanim na me de wakɔ na makɔgye bosia e de amaw na de akora no akɔ school maame ne ka na msuo mate nti ampa maame ne e de wose ye yoyo di manim e de ekwaje bosia na maame ne akora na mu kura na dade na akora ne ba ho na me ne kokwaje sika no e na me de toto niema na akora no e ko school nti di be na awotwe na me say da bi maame mfre boy na me sheda na me frɛ na me say akwasi na was me ko engagement bi wata no dumate nti me nya ka nti me so me ne kasa na me hu se me kunu so ba na me kate ko nti di be yi na me frɛ no na me say akwasi na akola no se de tie bia na akora no wawura esasimu owo ho oye adwuma osua de mami wabɔ modern because mo ba na de na ni gi school ho de otoso mienu na ni nyi school ho we first one de na ni gi school ho titoboy ni nyina e kire say e say wo ba na bɔ modern se mi bisa o sa akra no kra call ye no se wo so okọ school kra ofrel wo frɛ me ye bra na wo ba fie no oh good enti wo hunu sa akra no wo school enti free me bo free ofrel wo no anu wo ba no wo se de enti na no wo ba fie o mama kwan ana e ho no na me kire say akra na ba ye no na me ka kire say na de na ma me do ko to school na o ma me na mo mama ne na won so wanti ma anya de a mo mama ne ti school kra me minim se wo wo ho me wo na no se the case ni Marco e de na no wo ba ere no so wa ba fie o se de na wo mama enti ba o ba ye no oh wo so ma 2 weeks na dia ma no no ba fie no be bo mama ne enti ba o ba ye no enti wo kwa na nka ma pe bibia ye de ama no na me ka se me yadwuma kra na akoma e ko soro na me ni akora no e fa ye ho adwen se ene adwuma no wo mra ne ye nya ne sa 2 weeks na o de be ko no de be nya bia no na madane ama no na me ka sa akora na gi ska no ma tiwo wa de gi ska no o man ska ya okota aduane adi aba be ya adwuma no wa ma biem enti me hu ya ne se akora no me wo sa ko school mu honom enti school na gasa nya dia me nim se akora no e bia wo kwa me yo ke se wo ko me nim sa o school se de tie bia no wonim se oba no e wo school me ne wo ka nyina me nto asomo ma me de wonim se oba no o wo school oba no dina kotum enti mi se akora no se me ka se akora no ko school o ko school anya bo so be be se they say one more 2 months wo ka prem ko hoda Marco baby ana wo ka say wo friend sep man wo dia akora ne ko ye no de ti amekora re ti se ne ne anwan se oni he kora opusa ne se ana ma anya se akora no ma yi mani ana aka che ne se ai no wo ka che ne se na akora ne yale satam no no wo so wo friend me a wo nyame enti ma me kora me ka se sa na papa aka na papa no e de be pa no pese wo hyeme okay wo de ni nyina ye dia betwem kro be ma sese no oba no obrobosia edem kra no oba no eko school akra no ye yi a eye mumienu nyina e na mo betwa so aba mbenya so mfa so me amete hey ene me bedwafo mo kapre eye mo am enti sese ye yende na ma me ka sa akra no ye me ba ana akra na mini ne wadwi mi se bia me ba no menye dai mi mfi na na se se wo no me boa me mo ano enye ono na se wo no ya wo yiri hu ana no bo ayi we hu ana no bo na school na wo ko no ma na me ka se me no che se wo ko me hu no se wo ko se no se ye na kotum ye be ye ndan anya dan ya akra no so no school mo no ametma send ska kra ma se bi odi aton provisions ana se odi atoto aduane ayede edi na no kwa se me se wo beboa me ya hwa akora no school meboa ye pese ehu no because akora no de so ye me ba mi nti mi ngase bi a se ne bi am se me ya adwuma se nti dan ya kakra me nya no me ma ne bi wo be ma ne bi okay na oba ni fitiase enso wo se ye ka wo bro ye no
6,000 on ferry you know so ntino 3,000 munchentua ma sister yes anaka sir 4,000 no kan you me 4,000 no kan chere me pa totie we di kan no edi kan ye de 40 na call ye me pa totie edi kan ye de 4,000 me kura wo di kan me kan say ne man phase na wo be ko school no ye de 40 na ko to ne ma me akora ne nyina sika ne sign me o ka che be man say kan ye sign me ka che be man say sa time na wo mu ma akwan mai me ka che ne say 40 million by wa ba no ya twetwere books bi ne ma better as person me hu say dey me try no you all right you correct and now better as say o ka say kan ye sign me ka che say ka da ho na kwa ye 60 million exactly because akora ne di kan ba ye no ye twetwere books na me bo wo dey won dey school ni mu asem ye be kan na me say wo ka che say 4,000 no books ni ade nso bo se be kan ho ni nyina me bo na mane omo mama ne ni nyina me bo na mane o me ka che o ka che me say ade ne ye 4,000 4,000 now catch them. I was say me for half of my. Ya na me friend no. E na one fa. Me friend. One friend me bra man fa. We ni bi di akra ne nko ma me fa. O ka se ma fa wo boa. Ai. O catch them. Me catch them. Ti ukura Friday na me friend no. Ya me ne kasa na me credit sign na me kasa asam ne kire ne say akra ni ko school ni ma ya san twere ama ne say yen sa meto no. Ada no wagya ni nyina gu mi sika. Ka 60 million. Wa fa ho di na wo nam. Okay. Enti na o catch us wo initially o catch us say 4,000 enti 4,000 woni no agree say ubetua 2 amano wo kan 4,000 no ana o say wo tua wa bobusian 20 de ko ti aka 20 ana me ka kire ne say ama na say me enti apo na sa 20 na wo kan be ko fa na hin endi asema me ka kire no wo da so nwene kentei una so nwene kentei yare wo ho wo di akire me wo nine eno ade wo de akire me wa kire me ni nyina mu yenim se yade wo ho na sa wo de yade na e bo ho safo hene dodo kakra me yare wo yade asem kura no so wo yade ntimi affect wo yade bato timi adwuma me ntimi nya ne sa enti wo te fie me te fie me chese adwuma na me ye kura no na anya de se me tima ye adwuma se man no kwasem se 20 million pa me nya se minya wo machi wa wo foforo wo mo achi no de ebla me ko simple answer wo machi wa wo foforo in there bi sika kwada ni dua unya sika anhwa wo machi wa wo bi nso wo se ahodi ni wo nso wa na wo sa me wu no mu no na asem na beto me na de me nwu bi wonwu bi eno wonwu wo ba asana asem na beto wonwu ba na nachi wonwu ba na nachi asana asem na beto wonwu ba na nachi asem na to wonwu bi David wonwu ba na nachi wo yire no zaza wo na ma won kra na da nwu bi no wo mo dada ma ko wakasa wo ye trofo fa ho wa wo machi anya wonya sika kwada ni dua na wo ba de wuntime na dua bo ne ha pa wan du sama ko empra se ya na wo ba ni bo ni dua no no so bo na be no ba bo dua wo te wo no wudi ma asem ase wo ka asem a wo pe wudi ma asem na ase ama ko dia ma me na me ka chen se sika na onya ya na wo de kwada ni dua no onya se sika no fa nhwe ba wonu wo bi ajai wo wu ada o ikama wani sama ko ya se akwara ko school na wo ka se wuni ka pra asem bia ko ti sa se de wo ka kwada ni dua ehia wo sa no ehia wo nti se wono so ka che wo sa wo so no wo ja me ho ko yin akware be ma no wo so se ni se be yode sanya ma ko asem bia Francis sa se de wo ka kwada ni bia mo ja fa hwene ehwehwe ne nsem efo woni hwehwe ne nsem woni na ja ya na ja woni wo ma asem enye ne life asem say our kasa wonya adwuma no wo so da bia 24 seconds wotin sadwamu ye adwuma enya dia me twanturu wotin sadwamu ye adwuma me ba me da hyen so die nyina a kire wo enkwa no ye moma oba muntumi mankra ne life ensay sa ba ko tifie onko onye hwe de owo school mun susu ano susu ntumi mu support be e ma ne hwe no eno ene say de wo fie no me nchen yen meti ase no osu adwuma eno na me ka se wono na mpene na se no me gusu a wo me nchen de na ono ne tie no by force na go to school na nyo na tie me na tie no wie school no nyo na tie o sa baje no wan sa meje no ebra wo ko yin ss no na adumani mu ya na wa ka so won oni ni ho omo nyina wo me na omo na kwa de ko to wo ni du mo no ebra ni jala no pa me ono mbeji ska but omo te omo na ho omo te omo na ho it is say 60 years 70 years o te na ho na wo te won chai
16 years mu no the uncle school no tene na ho ana wote won chen what na na ba me so am na wo fie dabi me patro nana ntete ba let me tell you people nana mmere wa fo mo ntete ma be ma ada wo yire ne se wo mpere ma ba no metra won chen ana be ma no oba no so wo mpere dabi nya oba yi oba no akofa na foforo no wo so wo mpere ma won nkra ne ntina na wono ne de no kan bibisa na we no na wo mpere wo ma mpere o mpere sen wo be ma wo ho na na ebetete ba Mako. Mami ko fe na dia se. Mako. Hwe em ya se nkwala ni mienu mu nia. First na nkwala na oba ni tibi hwe ko bu nkwala no so. Ama me kwa me beka to se sa na oba na ye dia oba na onimi de metimi aye no. Enti wa hwe ya mesama no. Because mesama no me ma me ba ko obi hwe wa ye me dance ni wono na ba na wono wono mo na na abrantie yi wo ene ne kwa na ama sise ni se ansa no oba na kasa ama oba na ja ne sa de na wo ye no me de me hu se enkura na kura ko no mo chia wo ba no kwa no na kwa na mje na wanya adam kura na wo se wo mu ni ho wow akura na kura ko no mo papa ni bia na papa no wo dem kura na mo chia maame ne se wo papa wo ni ho penino maame nka hwe wo kan smaka di wo penino wato na nche ya na nti wo ware wo no wo ware e ho hia ho ena be ma no so ware e ho hia no ena nkora mienu no omoto omo na nche na etete wo mo se die ntia Mako e wo ho no mo a mitimi to sam na di bia e de ko mo ena wo ho no mo so akwara na nkasa ba me ho enye no na meka ana nkwala no so abra no ba ho ka wotimi tena na foforo no oba ho no nkwala wotimi bia yi kwa no asa ba wata yi ti kwa abra no wotimi tena no mo wo me ho ba ko na na me so to ba bia metemete estate nti wo ye din enti nkwala no so wo mo mpe enti me frau ma ko afena ayi do di panyin na chi no eni ama no wo ye no enti do di machi na yes ako ama nkwala no na me ka cho say ye ba ye na nkwala no na ye pe o mu yi na nya dia wo ye akwala no ba nchen nkwala no ba ye kwa bi obebo nkwala ye tan nkwala no ba ye nkwala no so ba me ho no obi nkwala ni hu wo mo wontonso bi o mu hu sa ma ya ade be ma wo na ye tire so wo ba no ne number sabasa na so ne betena wo ba ne tumi nka cho say me ma woni akora ne ntia no ono ne wo ye tintintinti bia ya wo ko fa wo ba ma ene na beta no ba ne se de wo se mempene enya ona na ho de obepene no wo na wo ya na se na wo ya na obe na wo o wa na wa de ti wo na wo ba no ebe wo o magiska wo ho filo kura ye ma dance ni na wo so ne bo wo so ya me dance ni akora ne ma ho se nka de wo kan ko mu ba mu a ka de wo mo kan ko mu ba ma ka be se nkura na fa wo mo e kire nkura na nyina wie no na wani aba wo mo na won fa wo mo na so wo wo me wo ja wo mo tu kwan won fa wo mo e kire nkura na nyina wie no na ni aba nkura na so wo nkura ma nya wo mo ho antu kwan so wo ja wo mo tu kwan na bi ba ko 4 years ba ko 3 6 years ba ko 3 years wana kata be ma ina ka wo ye trofo wo ja nkura no ma wo pe wo ba bi fa ya na nkura nya say yes na no mo wo ye trofo nkura no kura no mo wo me ha nkura no me ni wo mu nyina na wo kuma se ase asa na no mo na wo ye hunu se no mo wo ha so mo to mo na na ho ye hunu se no mo wo ho ba se so mo to mo na na ho be ma ye ye ka nyina ne se wo de nkura na ba wi ase ba ko na ne gi school ho ba ko pa adusua ba ko no be tusua ndwuma de wo school mo ne de wo twu mo ne betre ye pe wo be bo am ya hwe ni school ye fa nchew wo be bo ano am ya hwe ni school me pa chew yare me yare na fefere e fa to nche ende ma ende ma na me ga sa akra no ye me ba ena nya se ma yi mani se akra na ma yi mani aye dey every no so na ene okọ e bosu bi miensa ni se na akọ se ase ma me mfa akra wo me no ba no de akra ni ko su mama ma ne no anso de akra de ko bosu bi miensa ni se na ekro nothing nil bibi ankoi o yare me pa chew enkura no ye be hwe wo school ye be hwe ba akuru school ma mienu pe wo hwe ba akuru school da ba kwa ba be ye wakwa be ye doctor wakwa ba be ye de be ya ka de wo de no tu ho me be ne wo ye se me be ne wo ye se na ko ho ne se o ba ma ba ku school na ba ku su adwuma ma de na ni gi school hu ko school ma de na ni gi adwuma ho no enko su adwuma boa wonom na wonim se oba no wo school ehun tokwa na ba ye school no ntokwa na boa no kakra oba wenye difficult waseme no mienu ba wo de kakra ba na me de kakra ba wo mpe ni se na apene sai woni mi anka ni sei no nwa fa ho wa aduru ya no be kan ti wo de atwen ye sesi a oba mo ntwen ye ya no be kan no de se de tie bi ya no be boa wonom enye oba no kwa responsibility e wo se won so boa bi
sanity aya Akoma 87.9 FM Akoma mu nsam twumade no a na wasugu so a wo hwe na afa ewutie bie no yenkwe na ye ne ebre time ye mre mebo a enti ye de brato yade ne so otwe mu ne betene ye pe unno maduro no bedwa na amro mu mirika yenkwe mede just no perfect time heba center asye Maa Akoma 87.9 FM baby bia wo hwe ye frɛ no Shine so say nipadua no abrini abribia wo say umu a wapomu no eye dene hwe wonhwe ye abontontom ketekete okawo no wogya malaria mo won nipadua mu a owura behu no wasu eye amekasa yare we no World Health Organization I describe it say a life-threatening disease. International fam ho asafa hene ena me malaria na bekumi o ena malaria na dimbeko wo mo da bi ena malaria no the last stop about it. So wo dia wonte time of yenka. Wo dia daka sa wonte ani ebrei dia me wati asese edro bi wodwa so edro ebe dwa so 13 years and still counting. Deso jana na so peme na wono no malaria no wofa ha wo behia no kwan bi obefa so bi obewu na pre e dia free ho e dia ma wo time about Mr. Kayo se time no TIME na make us say so wo bi wo se wono no nyo wono wo sori a wonyare nso wontiapo one no wanyare so wan tiapo ni waye no phone something which is they describe na nye sorry anapani mu ase no hoye basa kakra ewie bo na no kwano kinken watiasi na ade akosa na ade ne bo achibidi wo entuma kuru ne ho pusai sasa kuro bi so ai train ya ti free na boys na maba no mu train ya person de na train wo hori ta hwe manim sa ane manyini ya person no na train wo hopa ndi sa hu train ya ti free da se de hu se wo no a example of that edre betutu ase de ama wo time about Mr. na make us as obi si awasam na ka me de show ne honi ye ni hyehye obi ahohye timi gina ne so ma ye fota wo ne de to ne so ne ye dada ne se kokko ma papa ma me mpacho enuru sa wo hwe ya ahohye ne gina wo so no ka bibia cho se omoja so bari abatan fo no bedi madanse wo ha se so wo abofra na wo hye ta gina ne so a wo di du hospital bia ya na ye say from yemfa mojansi ni so ana walaki moja enti mampani papa ahohye gina wo so a wo dada ne tawo for one hwe ye du bedu hospital ni akase yemfa moja me ni aduane papa be ni edie ne mpo wonye obi kra so bebo moja no ensem asam sebe na onye bo blood bank so a eye ska sa ye bebre medafo entasma malaria onwiwe sa amoako ani edu wa abra edro time about Mr. Ewo Jaso leading pharmaceutical drugstore herbal so baby etu odro bia ebusu say de okwa akasa ope de abon mra ne say TIME jebakon na do when de me da wo ho ne say onum ye na fifra hyase na etew bo se fifra sound no say edro ne eye adwuma hya ne say sa onum bidro every franto wanyo nso bebre wenja onan anya adwuma na emom sa wonum time heba Mr. Adro we na esat na po amiensa ni nyina no eye adwuma pa ma won se Adro na ko widiem na eye adwuma nso na mika se wabi wa se aduane no esimanimu a mintimi ni enemre wo se udidie na ya tobom fefe se Maa Akos ne ho fese enti no sa wo ba hyehye no e fefe tobom se Adro ni TIME nom time netimi didi ni pedua ni fu wo ye aduane se wantimi ani dia ni pedua no wonnya anuane nuro a wo hia se wo de hyehye no ebi ni vitamins ebi ni mineral salt Saudi dia ni pedua famu ni nuni nyina na dia body ni pedua no aye fine na unum time na wutim didi na fifrete na wunum so bebre no na wo dwonso nso fi said ni pedua da mo na wutimi edwonso no na u kidney no emu hohoro na u liver no emu hohoro fi sa unum so bebre ya na ewohoro ni pedua ni mti minia unum time about Mr. na u malaria ni nua typhoid na asietutu no na o se fa akonya ne so etutu wo how na atena wo so acha no enso e de free ho fre doctor e wa homa iso 0244 417 669 0244 417 669 wo bi se me kwa kata so alate agon ye susane de ade bi di agrobo so do sa show moto ne se alata moi wono wa se wa kwa kata so la line kwa wantimi na
enya ono a se nka ne person ko ntimi na ne mo de malaria wie no akoduro no o kata so okobo asebrim no okobo asebrim na ade no na achi ne se we no no kwa de betu behu na ni achi no na afunfun asa de ade mobrodo ncha akohwe ne dem no mabro no obi so cry there was say media menya dan maniti a eno no mintimi enabia menua o yare e was woda na nipadua ne enua ne no na ehwiri daytime no wa bra wo ye adwuma no o da na agani sa energy no so wentimi ana enabon so sora na wotwitwu mu sa na wuti ya wo ja obi se miti no edwa me say gaga mitinya ne mu twetwe mitinya me yesa na na efa baabi no na ne ya me ya pa de mpani fa na soro bi no bi e na tie si so dia menua wadro no e ye ti me ka say nso obi se ne de nani ehhehhe no nani asue ni bisibisi onhu ade ade benda wo hu ade wo che two trouble one god wadro time heba mixture kayo se time no time unumadro we ya eburu ni premise adwuma nkonwa akodi akire akwadwero sa wato no wa no me obeka sa anya adwuma na sa onum nko ade aholala me obedi adanse se edro no time heba mixture ani minji wachini Osa mika say nyina watwe no abia so enu no wanom ye hwe wudem ho a wo cha pharmacist entoa ne do so bebre ne so ha no kaskala de tia na tie nom time about mesha na obedi adanse me se wunsa chi wo ye be ye oda enti se wunsa yem so bi mo obia nom time about mesha di adanse a che wo no enti se wan kasa wanom na wudi adanse no e de ama wo ho edo ni ko herbal shop leading pharmaceutical baby otu adrobian ebi wo honum dibinanom na betu ha na se kra edi every honum edi amawo me se for doctor e wa homa isoi 0244 417 669 0244 417 669 na Maa Akos mika say wobi watchne dan boma wo dwendwene na ase no kwhwa atatai odni nsamia na akona akotom ene ye ya bibifo nti no ya ne de akobo adum ni adan wasi eyeduabo ebi se yadutoa ne de kofa medafo yare na wo yare na de make cha no se untini no mogentimi ni afusa ne wo mu yi a ene ne ya na ka hu bi na hu ne se wona na ese atata no se nyankopɔnim de akwan so de drupe bebre tu ni peduanim ebi no veins ebi no capillaries ebi no arteries me ka se me ma moti afidie ho wan tiase ye droben ai woni peduanim ni na capillaries o se ene ye be ponchina ni na woni peduanim se be boaw ama moje di afusa ne sa wo de ne sasrade e ko tata mu ana sa blockages e ba mojanum a entimi nya afusa ne yi nom time e ba mesha we borra mojanim na ohuru mojanim nyina na ru ntinim nyina na afa mojano etimi adi afisa na ye pantu bo sa na atata na betwetwe wa wo de na boja pim na wo de wo da na na mu hyehyew se ya obi se medefa baabi yesi ye beye mpantu afrim obi se medefa baabi yesi wo hwe ye menua yei o kakra na watutusu ye begie di mama ya Maa Akos bre mama ne bre common sense ye use yare na ha wo no yare na ha wo borra herbal shop leading pharmaceutical baby etu adrobian okwa time herbal mixture nom na mo ne tutu ha no nyina se fefefa mama asemanka we ya mi wukra mani nkata ma na ye nsabuo nkoye so ba pa nyame bo wo se nkabunsa nanso abafuma na nkanansia menua ba se ne de eba 2-3 days na 2-3 days ne so kra won hwe ba as a pipe wa etwan ko sa obi so se media ne ba eklote chese eyi aba na eyi toto ho sa menua yare nom time about mesha edo we ne borra wum no ovaries nim na ohru ni nyina mu nti adu we de ade won ho ne se de enka ne tete no ye ma me ne ya papa no mo num didom na wonte se obi yare wonte se obi akwa ware we nya ba no sana time ba no ebe ya ma ehru wum no ovaries nim no na fe obebu nsa yie ene oni wura ni hie ma pa achene ne edem sa edro ne time herbal mixture make us so obi wasene den afi emfie mienu achapa ne de ne emaye wa wonye exclusive breastfeeding me chese ma bofra no for wa bra onum nso no woni die oso a menopause unru honum sebi preduas empanifo nyensa ba kwa na nyim etwam afie chese yare na wo yare na edru ababoa wo na hu ni peduanimu na fa wonsebo na ba na ba yie wo de bekọ adwuma wo de bekọ school de wo so ye bia wo de be ye no
time heba mesha me bre no aye bre enti wan kasa wo sorry unyare so won tiapo edi ba ko pe ne wo se bodondo ama jingle bell wasum time heba mesha friend doctor ewa humesa 0244 417 669 0244 417 669 kayo se time ni TIME medase papa me ba nyame enhira wo yie pa yakwa time e ba kachi yakwa je adura eye pabene aduro na no nam che yiwan ti bomode na ma onsa enkabi afi yankwai na mene aba ma ba konso enkwatwetwe enkomo na yehu ne hawa wode ebaaye ajenim memo ahawie na apomote sen wudi ni nyina ye sen ajenim Boaten Anthony okay ofi hena baaye efi adanse bojusan ba esi am o asante achimagogo okay awie hwan na ade ne baaye awie de boko nipa am de ne baaye fe no Daniel Bentel yeah the time de ne ba ne say 2019 mi she oba we friend Teresa Tete of we adanse pipi so nti mi hu no okura enkola mi no mama ayo a omo ye ntafo nti o mama ti azie se be ma na one ne wo nkola no omo ajai nkola nya be 1 year no e na be ma no ene oba ne ye de ijai efi wo no onhwe nkola ne bi nti o ma boy ne mama o ma no abre nkola ne bibi sa ti mimi no oba ne share no be 4 months e na oba ne 2 kwan so oba ne 2 kwan no asedi ni nyina be da me so na nkola no so wo omo nana ho o pipi so nti o ma na makọ hwe nkola na me ne nkola ni nyina wo school ba akum nti no akatua e ditua me no eno na me di feed nkola no eye bibia sa time kwa ni etua me ka 115 cedis e private school bi ba ni e manage ni man kakra kopem tama oba no e start say ono so e support ye iti meti se boy na ba omo village wonum e ma me amekọ ne ko kasa se eniema na wo ye no on hwe because untimi mfa kola ma wi asen ka se on hwe akola no e kan o si o eniema munye na mi so okay mate se a ne ma me na no support nkakran akran ma me no so afrim enti oba no ma me echi asie se nkola no asetena omo wo omo nana mo nchen no asetena no sebio enye because nkola we no ase yeja omo pama omo obi anfo omo eno ani se omo sorry a yes omo ko school so omo be de even omo sekura no enti amame hu se awo se me kofo omo fio ba me fio aba agogo no me no omo tena ase me omo ma meti ase se afi na me ba agogo enti me mrama emehwe agogo se de hotie na eche no ma ba be de abefa nkola ti mi pe school mu kwan o no ma me yes embefa nkola na oba no papa yes onim nipa me ne ye de echewo nti o ma me mfa nkola ne nko ma oba ni bufuye o kasa bebe na me ka chenze odi onya botre bibia ewo nemre nti October ni na oba ne sa frame say no said there wo hu nkwala no ompe because said there me wo ho na nkwala ne ti ne me fi o de nkwala na ye me nkofa nkwala ne fi o ende me koy ye to ye ma me de nkwala na ba baabi a me wo no still na boy no de wo ya me hu be ma me friends what's your friend be Benzo Daniel me hu nkwala no ma me no 4 years ni e ko 5 years ni 10 pesos crab boy no on ma nkwala no me ti me friends oh Daniel iti aniema mu ayede nti wo de kakra bi kura obenya me de be man kwala no de ayede akọ school because dey bi omu ko school a omienu no 20 cedis a day ansa na awia omu pon ba de ombedi ansa na nwumre de ebedi ni nyina otimi kura hyem da about times here me pe kakra de ma obefre na on fa am say okay mate ti me catch them say onim say me koye me national service o social welfare there ba me enya phone so nkomo me de ne be family akwan so sisi a baby a me ne nkwala ne ti ye time aso Akoma FM 87.9 kuma ne kasa
22nd December na ne time so I say e betua ne ka up to now yɛn frɛ ni nya ne bi wana mon frɛ ni nya no oba no ebepim samre kɔ 1 month ni yɛnya ne bi na ebusuafo ntene nka obi a ntene nka la number or na woni ne din komo na yɛden enya hwe yɛ frɛ first that day na memene ne kasa no o ka chem say ne madam ne betua ne ka that day no because na you be so 24 nti ɛso ya obede acha bia 1st January Akoma FM 87.9 me ka chem say okay ne say ade onko na adwuma na enumre de ma friend ebo half five me friend na omo wife na du ebo 7 still nti be 10 mu o me friend na obi amfa kakra me friend na akate no me friend na akate no na me say ade tete me yes me friend na man friend intemti na ne bu ofu na me say ko friend no WhatsApp because na me friend ni imo na me ko friend WhatsApp the same thing and I'm chatting no na nipa kro abehwe message no ba wa ma reply me share me starting no wasa abehwe na me say e dey na ekoso ade a chin Saturday me friend ya ko ya obi an 87.9 fu no anu no o mama online bi and afi ye say be friend normal call until one lady I know on the Wabagana and on no yes a memfa test number near the infamano into a friend no direct call or see a call in a nipan fire or can hello and also can hello nana nipan cutting since then and one friend call until our friend is said the switch off to say baby I'm in Colano a one a day a team a time as one if you run that then cramba no say or shemiko see Friday Benyamia don Friday Akoma FM 87.9 Kumasi enhwe ha saa se ebi afiura na ma wonti on ka hwe ene se medina ba ha se ankola ni didi mkra o moaye ya o de ba bi a o modi o muti be de ebetu no o moaye nunti ana ba ha ida se na okra ne papa no he no tie o mo se ashoman enkran bro no efra ashoma ho na otie na oba no woni ne tremfie sen ansa na wotu kwan kwan Iraq okwa Iraq okwa yaduma wo support no bra wokro de na wokro no kra no pace ka bi nti no na men kan sa ho din ho nti nkofo books a obi de bra me se menton ma school nkwala no na me yi sa ska ni bi de de e ma nyamianum no kra no so koye no wa nyina ni amaye sabi o ye nkakran kra de me ko school wie aye hihima konya no me ko school wie o ye nkakran support e ma wo ko school wie because e ba o share me no say obeme ma ko school nti ono so ye saa de no de ye de edima abibi embe me national service e wo agogo up to now me de ye de o enu nyina mu no kra no no o mane ye nkakran ma me so me de ye de support say enkola no nti woni ne tenfie se ansa wo tu saa kwan me ne tena me fan say me hu no ni be ye 5 months kra na akwantu no e bai nti ono asema o ka kire me say akwasi oni mi se nkola o musa mintimi nya o mo ho nya dai enko because that time na nkola no 3 years okono no mo 3 years na makoji o mafre mo na na ho omo wo mo na na ho se oba no me ne omo nyina na ye wo efi oba ni fi na woni oba no ene nkola ni nyina oba ni fi nti na mo ne onkran na na no na wo nyina na mutifie ba ko nti eduano pa me ne omo ye ko school ye pon ani aba na oba ne so ye plantain chips nti sa nti be 4 to 5 months na akonya ne bai nti wo kwase mo ka kire me anse akosi nkola no musa because me ka kire maame mo omo so maame nko omo nya obi obeye de obehwe nkola no nti me nso me ya sure ne se me wo no me de me hwe nkola no bibia anye de enye o nkola ne ma na mema ema ese omo nya mfie se omo 8 years me na me dwale omo kopem tam o ma me free me na me dwale omo masimo o no me dwale omo si omo niema omo bibia me na me nti e kire ya me call adanse abobo e wona na me meti nti wo se me ba da bia na me de me call ju kwa adanse abobo den kra no wo omo na o nti
afi me hwe nkwala na yina ene mamesa etu betna maase no if you hobby na oba no ye ne ho ade oba choda wi na ye mpena hwe okay nti usan to free adanse aboabo san betna no dem betna permanent okay me nyema nyina ba because of nkwala nti adan na wo say ase no adan ma me no hwe omu ye on say na make I say nkwala na dwa even me ile ketwa kra omo wo ho no mata entafo if you no entafo doso wo pa omo nyina wo ba me na me ba ebe dwale nkwala no wase wo ho nyina wase ba no wo ho nyina no na be dwale na be dwale nkwala no omo tifu a say me even common blush 50% say me to fla abo de blank nkwala no nti di science na won nkura no say tu akwa pebe before fratana eno no oba ne yawe opene so se mundu 2021 na meme ba agogo enti meme ba agogo no oba ne ka chem say me make sure say me de nkwala no be free because amfa o mo anya o ma me na ode nkwala ni ja me enti me make sure say mema nkwala na ide free wu tu a won nkura no be tu akọ tu akọ na ne bodwo so se obefa ne na no mo ema isaade free ne nchen enti ma meme ka chenze meme de meme side no nka problem bia ni oba ono ni na busuanfo nya dai enkasa ansa ejo no ne papa kasa na ne papa say ade na like ya play e ho sa oni wan papa kasa oba ne ono ne papa kasa na azema ne papa kan no say ade na ya play e ho sa na enkwala no omo wo no ma de ne be yo na test say onu na esimenye dey memfa omonye dey enfri wonum because condition kwala ni wo mu no ye ja omo pa ma omo obi anka omo hwe akola so le si obetwitwi ne sinti wo ntwitwi o obi anfa ho ese na no hwe wo mo yi ntina ma omo asetena no akoye bibia wo ho even me free akora kwa me hu omo na mbuafu there was a time if we could do anajo ba penny no ni na hu fi pa na ode koda no ejimi busa ne say na ninu aketwa no we no say wo mata onum na me say enji wona na mo mu say efiti anopa bepem samle munwale na mudi san enti nkwala no me free ha ekọ enya de ombeda omuna na hoda omunim na beda kopem tama me say free wa de aba enti say me catch omo say bia eda say me kwa ahomachi no mo ati omo ani enti kire be dada omo so omo nko school ombeba na me to omo ko school anapa maba okay nti yenhwe tama woni oba no ne nkura nyina ate nyina so na wodim say omo papa no enye responsible on hwe nkura no na wodim to oba no anana eye nkakra eton plantain chips de hwe nkura no okay nti oba eye agogo no aboabo no oba no na sefa kofa nkura no bra ti okọ ye de no osende skaba no osende ba e de behwe woni nkura no nyina say sabra no kra na wonya adwuma na adanse aboabo dan no ho ne han ma adanse aboabo dan no me ko kire ade wo ho no ti school run no ene ma dan free ana miti sadi utimu okay na sabra no oba no so ko ye no so wo frɛ be ma no na onye so that time no boy ne frɛ me didi matam rebi sɛ wagimi na ahwɛ nkrofo ma o frɛ me didi matam rebi nti me ka kyɛn sɛ na wo kra nya soma o then time wo ye me junior wo primary side na je sɛ wo kra wo ye me junior kra ntu nim no pa nim no pa ya so abagene ga ye ne ya o ye bofo post o yi ne mpaboa nti me ka kyɛn sɛ na wo nim so ya kola sa na wo frɛ me phone so adi matem enti that day na oba no wo akra omo beko ti me frɛ no ka kyɛn say ni na bentel frɛ me o ye de o ka kyɛn no ka kyɛn say mama mine no o de me mama ni nye de enkonkola no so enti da me te say oba kra wo no omo village wo no na me ye de me ne nkola ni nyina ekɔ ho no na me say Daniel so hu ba bia o mama no modu enti nkola we o free say won hwe nkola no nti won so ebesi uye mo ani nkola no because that no mo ayi a o mu say me mable o mu by obi be che o mu say mo papa ni o mu so mo ye ma nti ye de ya Akoma
enti because of say omo nanamo no na omo en support obane ne bema no nti ama omo nso omo mfa ho nti omo nso agya bema ne pride nti wotu no phone ase de get away no eno kra de nti ne maame na ye se enu nti na ono nso ye nkakran kra de e de bo ankola no na se wo de na won hyeda nya adwuma bi asa ti oba na no send skaba na me je say na private work na me ye de me ye adwuma wo nti wo ma ne se me de ye ebe ye me national service me de aka ho na enkura mienu ema na wa wudware hohoro wo mo ho ne ade hohoro wo mo ho ne ade one thing is say me ne mados me wo 13 nti enuanom ketwa no ya ne esuso me mu nti ba kokra de no nim ze ne papa ne me akire obenyini kakra no na ohun ze ni nua enim nti ma ho adwuma ya ne de afa o rapture ni wuni mu yo pa ayisa ti say wo ba no wo frɛ na wunya no esi ade kra on fesika ma na ye ya odiwa ono ye no se no onim se December mu eno o ye de oba because waboa no nyina a oba de obeba into send musika no enya sen the last time crowd send musika October November ni mu nyina o send musika ti November send musika eya no send sen bi wo do me bi wo 4,000 bi wo 3,000 oban ti me send 4,000 right chan bosume like mentiasio o send 4,000 no me ebia May June no asa send this guy o send this message say bia memfa ne say October ni o send ye 4,000 4,000 no wade a ska no ye bechichi ma ebayeye eya mu chichem ye dan ye will plot to be o baby because I no the family side no obi anim say ye was a plot no and see this can be called sa edan no enya hakura nka obia enim say no nti e de bi call sa dan no na say eni hanko mate enko na kakra no so ebeka no menen kola no yenso e de atwitwa ye ho nkakra kakra sa sika ketwa kra o send the month wo wa send kra wo wanya mfie sen 4 years or 5 years 4 years or 5 years every month be o ye na said here every month me say okra so na share school ma we okay ti every month every month but it is kaketwa kra o send by the sakra I think that was 1,500 that was 1,005 okay would be young kakranka na onen kura no so enya binti wutumi ka kire no oba no say edan a motimo no yetumu ansa na ne line no be ye basai no na sa time no me ka kire say me time wo ye de e ba so nti ono ye say ono so be de e beba nti minya botre oba na nke movie aye de aba Kumase because ono say agogo de na ni nyo no na nke aye de ya ba hanom ani say mantin nka bi nti wonte nka ba bosume ni bosume November de osendiska e bai December no yes obeba mantin nka ena yewra January mo eno so monte nka bi na wabisa o maame mo wa frɛ o maame mo bisa so o monte nka na ne papa frɛ no obisa me dia o monte test nka na metine nka na me kyerɛkyerɛ de asi nyina ye de kyerɛ wo enti geba ko ono so wo ho ba ono waba esa ko Dubai na o ka kire me say ono so wo beba no ekwan omode ne to so omoje ne phone but e che omo anya obi ama o ba replace you ansa na omo ama wa ide waba enti omo nya obi a ba me o kan me ka kire say no ntimi convince me because nipa I want nka oba ide hu say nipa no e safe enti I know there like na adwen na watch enti no de menyi ntu let's come about na de ban went to me am kura bia fa nya adwuma bia ya betumi aboa wo na me che say scan or the bar onso no wo akwantum enti ono direct say
fa we kakra we ye beka no onso ne nkwala no na se wo anya ne sa oba no so a different issue se ne wa ma misika dia me fanye we ne dia me fa ne di ne dia me so edoso ameni se me kura bi e betuni aboa me Matias ma gasa Matias but se sia no obeka che o se ebia edan no first case ye dey e ko ho because okọ ne ye ni hwe enti okọ ye na enema start say no o ka chem za kwasi etia no de be boy say ya yi nya e plot ndi ehu hia pa oba ne ye nyansafo o kan na me say okay mate enti ye no kra no ye nya ne 5000 o send it says can buy na ana me de koma enipa no ene eje sa plot no ye de eto ho no enti ska o de beba no anye say continuously e wo ma akria ene de ye ni ska o say okay ene da say mema o mo ade asend this kanam enti ska no de beba o mo na ene de o mo so be send aba no enu sa ba o kan me say anya hwe nya wo na wo ye de o ye enti wo de yen so ye behu ha wa yen so ye be de ye be use no enti that time na nkwala no o mo so wo o mo na na wonom enti o ma na afro we yare we ayi say enti mama dwen yem say ana mimi ni wonti na da bia say skasem bebre ena exchange o mo so benya mind bi say o mo ba ne de ni sika e de e ma me because o koe no odinka send o mo eno mi anam koyima ma asebema me koyi say sika no ma asebema de wa o chere me say me nyema o mo anko ne sa enti ma oba ni nya adwen bi say na me papa na ma send this kama o konso ne ma me so boy ne papa ka chense ni sika da ono ye kokos ska nti on fama no nti okoe no onya ya na o send wo mo se o enye hwe o mo nche ba papa ni first ka ni nyina o mo 2009 papa ne ka che na yire se ye 1000 no sa ne yire che mu 500 no sa bo 500 ni mu besia nti 2009 of access kan nyina ena oba ne send 1005 emam ko yi emama me no papa ni nim edinansen ya mu ena papa no frɛ ne ba ne sɛ yie bi ena o sa send ne 5000 eno kra wan kan kyerɛ ne maame no sɛ bia wa send ne papa sika se within week no o sa frɛ ne ba ne biom so o sa pay sika for ne ba ne money besia 10000 do ka kyerɛ nam ka kyerɛ sɛ kria ebusuya na wo ye ne sa no so wo ba na den sapan ba o mo na sa be ka kyerɛ sɛ kwasampe ne wo koye wantimi amfa hwe anye de ama enti wo request bibia ka kyerɛ sɛ yesi ayi ntua oka enti emu ho no na afi wa ye sɛ ene ne sika no o mo nye de entuku ema no because no mu tua no monthly e de mo no ankasa ba afi no mo na ye de keep ye ne sɛ no ho na ama a delay no de amentimi enche mo edan na edu hene efie no mfan say ya to ase no yen call ba bia sa 4 years entina meche say enye da bia na o ma miska say memfa nko edan ho me wo school mu no seska no enu abi na o send de ma me so akwasifa ko school me be ko school abrepo is school of technology professional abrepo hona me be call me school nti enu ana o ye de ema obie store obie store ema hwan o ma miska ma me de store no me free oba o mo agu store o ma miska ma o store no hwan na tia no o ye ma hwan me ana na me wo ho no e de na na mo ton provisions wo baby o ma me mo pp so no ma okay nti hwan na tia no me free ono na ye me yire ketwa no nti me fan say me jama abusia no o ma say no agu kra when to me am register dan ni dey so ba she ni store asem okay nti ye hwe na wonya adwuma bia ba cho we say ma the applications call by we but me twan ni mu say on be frem mo frɛ wona so ko start adwuma nkra no do be ma wan nkra ndɛ so o mo me ame wo no be sira kwa adwuma we de nkra no
I don't know almost co school nti time ombepon na me so abafi obi a woti be ka say be your opportunist no me nyesa you woti be ka say your opportunist David the nti America say me nyesa ne say 87.9 kuma so ba no me ne ti me ye adwuma ne plantain chips o che me na me man no adwuma kakra me koye no na me dis kind of man so you see entimi nkoba say yenye hwe enkoye say bibia che bia me na me koyi nti ono nso nyiwe enye dey emfanye dey emfanye bibi said ye be ya yimienu ye ho be dey ebetimi ahan ye ena me wie national service no kran na me te obi adwuma no Mr. Kofi or Konongo no obi veterinary shop bi nti eno na mete ano a month no tua me ka 300 cedis a month enti na me ka say me sika bia meye no enkwala we sad if you say ye wo om if you omonko men kan say ban school da private school obi anso support me so ma me di biba boso me wo di biba en no enti na me ka say o ma me ni sika no enye bosome bia o but odi balance ya ne modu entina to me the 4,000 to me the 3,000 to me sika is sakro dey buy 1,000 me che say sika odi bebre me no enye da biara da se bia ye bosome dia enu ye different intervals dia na say what dey bosome we ba bosome say no sign the baby me fa ne say e bia January o send this car eche miama sa aka chenzo ye niska bosome ben etwam bosome mienu ana bosome mensa trakra eche miama sa friend aka chenze wonya adwumati se wonya adwumati fie enti no se wode aba January ma uti me ye national service ni etu ameka o national service ni etu ameka 500 plus that time na you be cry 557 and a 0.04 near to America 557 557 that time 2021 and the no credit I'm saying I'm credit kai ansa wo be kai scan na ye ditua eno no enti menya scan na yankwala we kra wa ha on be di adanse ade am di nkan ye omo school bag omo mpaboa omo ntade meto saa niema ni nyina water bottle meto ni nyina na me ama saa de afaka free ya akọ village o nsa anya bi o ma me de bebe nti o beti usika entina make say ho no kra de ani honom ono ma me ne ye say oboa me because me be school no ma nya obi ama na anye de one push me nti ono kra that day I can say atam nche me ka chen say etro na wo twa because unya koduru a o be forget me but one forget o on kai me biem na o ka chem za kwasi de wo wa ya ma me no se bi o be ma kra no me ne wo onkola we no wan fi o mo enti de wa ye no anya de amede me yu amada nti ono so anyi wa amba ono so anyi o hwe school no ma wie e ma o science and kakra okay nti se no won tene nka e na be ma no so a ne ma ne nkoda no ono so ayi nani for so many years on fa wo mo ho e na ba bia wote no so mu tu nti aho kira ba san ko wase hoy me go back to village se ya koduru no oh David ne se be ma wini ba bia ote menim baby ote ashoman winning baby ote menim ende menim you say you besi dan akwa fishing out amana behind dan ama obayin so ne ehuni eno ni asem no winning baby ote na kan pese yama obi kura akoho ene esesa so a ebia na yenhwe ne sei yenya ehunu bebe na enkura no so na efie wura so ma pressure ne yente wo ba ne nka se wo hene ene se wontumi nkwa kura ho no a adan ye fa nkura ne nkomo mo nana e bia be ma de e ba de mu ade a obanyu adamfo bi nchen akọ pechi kakra kopim se bia wo ban so obebo si e bete ne nka ye pe to kura wura mo enkwala no wontumi inform for the meantime wontumi inform nkoma wo mo nana na bia wo de wo ya brant e wo benya wo bi nchen adamfo bi nchen kura ko stay kakra kopim si ye benya ye kan se nkura no papa ana ye beto oba nka
Akoma FM 87.9 Kumasi. Asam wo home. Catch them. Danger my didn't say a dining there. Maybe person Kolana Casa who the omo papa. Omunimono. Omunimono. And crying mom papa. Even yes, made them phone, you share you cry and say, or fra, or to make us say, now once in a day, stay with you. I will to me from. Now be on film ground or from a Robehuru and obey. Say, a boo be whom may call my friend. By all on Frewa, woman, no afraid back. Because I quite remember I said, I could have a no shorty blood. My friend, or catch up zo or ba, and one on the mountain and cabin. And a dino horse, no. My a dino horse, no dear. You been your baby at now. It is said, Umubinya baby at now. Baby, I don't cry better. I been your baby at now. And you're not bow by anything. Didn't you make her say, you been your baby at now, and they say. Me wo support to be baby but me pese papa na adwene ba no ho ehu se owoma eno na pese papa yes owoma eno oba na adwuma otie no oba na adwuma ma otie wo de wo ba bi o ma otie wo ba bi de wo ka se oba na adwuma me tiwase o ma me tiwase eno oba no so dim se be ma no ye irresponsible won hwe ne ma oya we dada ma me ho na ase me ba ena ni nyina mu no wonim se woni ne wo ho nyina no onya tukwa nyina be ma no onfa kapre ma ana meboa onfa sempu ama yefunu boni ni misibasa wono wa bo na adwiri mu pose enkura na no won hwe wo mo oba no kura no she's not worried oba no one ne ma no ato be ma na sawram wonim se be ma no akwafa no one ne won kura no we irresponsible ntino ono aye adwumaden di ahwerema so if you support oba support oba no se ono no nko na onko pa adwuma na bibi kakramra na mon fa hwe nkura no ade na mon concentrate on oba no ne nkura no na wunya be ma no ma ne fa de musuo nante de kwa ya ase so what you say munya no onim so wo ma eno so won hwe wo mo ede ya na wo betumi de woni na chia you and me eno kra ne de na see woni na chia kasa enti so oba no wo pepa so obebo am wo hwe nkura no na so obebo oba na me na hwe nkura no mon ko so na mon hwe nkura no nkura no mo ba nyina no na mon sai papa na kire no wo papa nhwe na mon sai ni to mo ba nyini no na wo mo wo papa won tan mo nim so papa nhwe wo mo wo no mbe hwe se yi papa no ne yi wu gina wo ne bi so papa wa ya wan no mbe yi no me bi so wan no mbe yi no mo nim so papa eye wa ene ma nkura na aba no so mani ate o wan hwe wo mo nyini a wo mo fiu sa na tie enti no se wo ba bia wo betena yemon pa ye se wo mpa ibo asese e wo se wo bone se oba na ti ase because wo hu se bi da oba na ti ase oba no eti ase eno ne wo mpa ibo aye nyina ye de beta wo che se bone bi anka no so ti ase na mo ba bia mo beta ne nya be ma no ne life ma no wonim so wo ma wonim se o ma wo ba bi no so won hwe wo mo hwe mo ade ne yi wani free ne so ti ase ye be wie na ye ne wa ya to aso edi nkomo na bibi e wo bia ye hunu na fe afutu bia wo se ye de ma no ye tu fo ntisa o ye haya Akoma 87.9 FM ama Mommy, yo. Additional Mammy Guswa Eka was a College of Medicine and Allied Sciences. As one may be admission in Mupadia to a new team. I will for about Tanya for Yamoma area senior high. Now Mubes on first degree. Our health information management team and as a senior high. Muamokoya science and Muamopesamunya degree. Our bachelor of diagnostic imaging. A fair science graduate, your degree. Our science program CBA Muna Pesa what was nothing by medical doctor there any akwanya ni but more this admission ya be more to me also be come now akwaje admission forms no our College of Medicine and Allied Sciences
na wo so atimi akosua de pa ma bibia koye e de ma o hye no so ma me se science programs ahodo ni nyina wo mo eye bi papa school fees no ebo ne da fom eno te bo mo de hye no so sa ene wo pe wo mo ho information ahodo bia no a wo ba content afidie no so email eye info@commerce.edu.gh info@commerce.edu.gh eye frame 0208456556 0208456556 ofrepe College of Medicine and Allied Sciences and I say Allied Science and penny for ebeje wosom grow fine mojadro mojadro mu super one and say appetite atekrom wo hunu ne ma so tena se na enu nansa ana meet me ensa na chese ma wonsa enka grow fine mojadro nam se no ene bedu akagine mom Max Global Link Limited SL Link globally wo pese utu kwan wo do abofra no tu kwan ma ne kosua de ana say wankasa na pese utu kwan kwa business wo konsra hwe ana wo kura de unya ya nka ne abusua ni nyina mutu akwa bi etse Canada, Germany, Netherlands, Italy, UK, Australia anasa man bia ya pesa okoto abrabo no so say wo ye nurse ni wo ye midwife, pharmacist, lab technician adwuma bia wo mo bia no bomoden so obekọ Max Global Link Limited ene uti so bia tukwan ya wo de ye ne nkomo obecheche mu no na chese eye Max Global Link Limited ene de enkrofo etukwan de ede wo mkura ne se wo mo be so wasene e wo work visa wo be still come afa study visa study and work visa ni nyina wo ma wa assistance ne fine wo so apesa wo fa wade ne adoption so enya wonkrata ni nyina da wo mo eso wasene eno nti enkrata se mebebo mo otimi atukwan akwatena broni krom a wani enkobo mia mo betima yi wadwuma asan ba wonchi abebu brade eno a any a Max Global Link Limited or say we link you globally eno nti ehwe no machira kwan ewo enkran Wager White Cross woni West Africa Deco House edi enhwe kuma se for one Senate office and AD and 0205874034 0205874034 Afei bomodia na hye so bie ma me se 3p garlic mixture edu papa ya ewodwaso edra ne de omanfo nyina di ho adanse nkanka ne ma no 3p garlic mixture aboa pa ma ema dodo no ada enei eba ne sebo so me so ne ekwa afikyira wo bia ente ye je na fichi kro no eba kakra bi eba ni se tumpampan di eche ne ade nyina da 3p garlic mixture asosa ha no ede maye afei wakoma eje ohwehwem anasa wo de no be kwa check wo pressure bia na hwiri kosoro anasa sugar level no kosoro wo so anansen asma yade e ma chese ne abrabo ne ma nkoye ma wo diogu nsuo ntentem mo de na fufura magina mu a da bia no oyi mframa wonsa ebeka 3p garlic mixture wo so adwonso anaso se nsuo go wo ho hawo no edro no eye 3p garlic mixture garlic nko akroje e na wo no matwe e de na dro fine vitamins enkanka ne vitamin C ne minerals ne nyina da ebi ewom elo te bomode e hye ne so se edu papa ye bebo ye ho ban e de free yade ne yade wa hodo ho no eye 3p garlic mixture edu papa ashita ewo mai pharmacy ene herbal shop bia emom Piwak Natural ene de abadwa so enonte wo so pebi sa pharmacy shop anase dodo mu a eye afre Piwak ewo 0248928824 0248928824 Transpi Natural Mineral Water abodun so ye Kenya nipadua ensuo pa na chese ne de wo bia edi ho adanse ensu papa ye de soma hoho obodwa soma hoho kama Transpi Natural Mineral Water ensu a ede abodun so Kenya nipadua wo ma enka na se pampan bia ni ekire ehye fridge mo betimi anom amane omakoyie ede ama eno tisha no so wo bodwa data na opesu papa de asoma hoho wani mu nwase eye Transpi Natural Mineral Water abogafo ne hoho na ebe fieri nyina da ene Transpi Natural Mineral Water ene de so won mom wa open bottle no de alebo ho kama Saudi ye wo de ye wedding anase ne apunto bia wo yo bia no hia Transpi nsuo si ebelebo ho fine ede ama wo eya frame 0554207384 0554207384 Congo ointment emema nyina yo basima angasa Congo ewo dwaso eno ananase de don pompo eno te pompo abo eya sensene wodi nura hodo afefa so eba pompo ne ya sensene amaunsa enka Congo ointment afe wa ensa party adwa wo eye Congo ointment eye apropro anaso
se ne ekro na age wedie na bosom enkura ne tire kakawrewre anasa wo ahonemo wotate se ekeka wo enkankan se obedwade wie na honam esa keka wo Congo ointment ebeso sa hawo no nyina no ede amam mekoso akai abatan se moma no amobo mo diapers ahodo ansa na ade diaper ne bebo no no eya na de Congo ointment asra ne ho na fe kura ne to no ho kama se de be ya nappy rash ne nyina betimi abofra no ho ban ede afiri hom Congo ointment every natural ventures ebuso herbal shop na fe pharmacy shop nyina emom 0204 61 0204 61 Alaska Star Enterprise Kumasi dum Mrs. Anoche Abrosanemo yekoso akawo se wo bie TV anase FM studio na pe wallpapers eye kama ede akosiesi ho anase wo office ho pe wallpapers wo dan mo hia wallpapers Alaska designs bia pe bia benya bia to Alaska chain afe bed sheets blank curtains original curtains bar TV strips light airport chemicals waterproof chemicals ni nyina jam Alaska chain ene benya bia sofa covers wall frames ni nyina ebusu tam Alaska Star Enterprise 0554114878 0554114878 Charistic Ventures Zahara Mesha Ebwa Papa Zahara Mesha de he will be edi one dance infections pa sa ye ba sa ye bema na infections aje wa boshon bomoden sa won sabeka Zahara Mesha wo de no se ache se de nkura no Zahara Mesha ebeto ase e de amam na ye ka wo se Zahara Mesha no ene de capsules no eno ne nam eno nte wo de topa ye no a ena che se wo de be memini ensuo no eba ne sa no a infections ni nyina ebeto ase e de amam wo sa so kaba musa no a eboa pa my immune system no etumi ejana na so afa wo ye bema ma won sa enka Zahara man capsules ebeboa ema memawe no bibia koyi e de amam hindi heba mesha malaria de na no wato a wontimi ni de waposo etaye wo ya ma won sa enka hindi heba mesha enu papa yi Charistic Ventures ena de abadwa so ya pebitom e wo heba shop pharmacy ena fake chemical shop bia emom 0246 34 8334 0246 34 8334 Mommy ama medase papa nyamensha haya Akoma 87.9 FM Akoma mu nsam dwumadi no no a na waso eguso a wotie na wani so ehwe bia kwa monchase na fe yenko no ohye so oja so memu akwaba evangelist akwaba ena ma okay Akoma menkwai na Marco your first story said ye obey esiani abre no aware no kra ko so anka be ha wo mo mienu nyina poko nye captains mienu si den ko tena wan ship mu sa ma no ye obia poko nye obia peto kwa obia nsam ye obia hin sansam ye obia hin no so de ye ntumi mfa mo bra ma ne nye yie enti time bia no mo mienu no bros we nya we ya obeku we nya we obeku we ahwe ya ade be na ba akoto na wokọ enti eno de yesin se we fa de ba bi kwai de aboa pa ya ade a ehia pa se obi afa ne ba bi kọ na ba bia entwe yie kakra no ene se oba no ne mfunso kakra wo ye ne se be ma ne se akola no onfa ne nko school ana woni ska wodi ni eko school enti wo frɛ no se ekate kra sa frɛ ni biem se wan sheda na wo kate na sa frɛ biem na ebuo bi mra ho ana se fato wo bi anim se be man sise yo na sei na o ya de afa ho na wo di kan sori hwim ekoteki wo decision wie ansa na wo ba be ka che na ebuo no ekofom ho eno no obeka cha se wo pese wo ye wa de enti na wo ye no enti ye de wo ye wo sika ye de wo ye mema begina ho saa ye omusa nioma no enti eno no ye hweyie ewo ho enti eho de oba no esese na koma no ode ba fom ebuo na wode mani kuru no onfa bi mani forma ayi no empra no onfa ma no because one ma sa ebuo na wontumi nya wukunu saa the same thing we so ne wo ba mamielu ne pie mu bai anya bia no nyamo nyoma bi na anko yi ankada ne aware eti fa sa buo no bi ye de e ma be ma no na enko wie yie na ma anko be men wo ye de kra wo ba ne de akra na ko school awie o mamienu o mama mienu ba ko si wo nko school obesua adwuma ba ko si wo be ko school wo mu kra wo anko school eti die biem na sese wo sua
ese se wusua se de tie bia no oba ne mfonso no menyina so enye de se me ye no se wo be wa ye mfonso wo ho enti wusu wudi mfonso na chi enti minibi wudi ne ikosua adwuma kra wo betue ska enti adwuma sika na anka firstborn wudi ne ko akosua no ada na wo fa ma oba no na enkote ne ka ne su bi wo ho na wonya tintintinti no na anka se o da bi ode ne ko school dia ene wo hwe na ade da bi ye nye ne sabra sika no esese wutue bi na daachi bi no oba no kra hunse me papa tue sika ne bi se de tie bia me papa ka ho na me ye de me ko school enti se wudi saa de na chi na wudi oba ne ma bia wo ye na chi ne na no odin bia chi na wuyi wo ba ne ma wo so da cha wo reba ho pa akura no wo mo ha di o enye obi de twa ntoro kire wo mo o enye obi na ka bibi kire nkola no ne wo mo ye wo ye bia akura no de wo ye bia nkura ne hwe nti e ho ne de mesra no e ma ne nye tintinti minisika bia da ho minisika bia da ho mesra wo huni sese wo yare wo yare a obebo bosia hwe ho yare enti ye the same thing oba yare enti bobosia na fetue bi na wo kra wani mu nte sai sika na nka ade akra ne kosua adwuma no fa ka wo yire ne de no no fa kotua because you say no do ye no ho no wo de akra ne ko school awie school ni so ebeboa wo won ko bi akra ne so ni gi school ne ho enti boa no na ba bia omo aduru no omo nko no omo nwie na wo koyi wo firi musa na eyesa wani kura be de ebewu enti bi de mafutu amede ma ne se e ma yenye ni yodom sika no kakra hye ho onko pemra kakra so kura hye ho a eya wo ba na awie JHS o se na ni gi school ho second one se na ni gi adwuma sua ho bua school ni no na wonko obi kura send message say obechira kura na adwuma free we kura nyame ayadom enti no wawie enti school dia no anka wo wani abre ho na wo de ne kwato adwuma mu no fa bra ne mfa mo school ni no na onko school na wo so wanya graduate kakra bi wo fie wo wabon wo ba so abon maami so abon oh ada mo kura bra no kura mo kwa ne eyesa mo da chi nyina ase enti mesra no so obetie se afutu owe ya ompe nim die kakra emfiri bukum kakra mfa ma ne ma na bibi wo ha odi ama ne ba wo se de ba results kra wenti ne awe wo to me hu de grade a wo be yi ye afere ba chi bia wo pese wo menyi na ye debi anka face no si ye wo sa de bi ni afro me asese na man ko bi to no so man ko ise mengu enti wo so eti na wo so wo bra na ese graduate kakra bra wo fie no fa no afra no akwasi wo wa he be kenkan kire papa no wo no so abasom no wa kenkan kakra ye de a kire wo na maami abon papa abon de ye ne den iti mesra mo mafom na mo hwe nkola na mo nyansa mo mankola na ebre e baboa mo ma ko ba ko ne de second one ye beto aso asase ye to aso ye beto aso ma ko se mo yan to aso o charge ye beto aso no de ye beto aso mo ye se ye to aso to aso de se me tase beto na ko se a charge na wa charge me ka wa charge asase ye tumi bia mi ade tutu ba bia se ye de to ye brush yes nti sembi wo we mi sa no kra ye oh it gaza ba ko kra de ye okay, happy birthday. Your birthday back. Your fun back. Last year, July mu na oba Ghana obesra ye no. Ben Vladimir Ben. Ene na woda. When I me say my boyfriend na na say Ben. Boyfriend there said Akoma no running shroud wo so ta ne me matenten akese ta ye wo no me crash enya crash sanu na select na crash mo so wa no ye wo crash ti yes crash sanu na crash
And a crash ya na ko crash. And a crash ya. There be more dem nka. Crash crash. Yeah, and expect. That will be our name. Meti Ben, happy birthday. When you chia. Banana buy. Nipa bi wa mo ye gumi ensra na mo kan chance mo. Na on tina ne mu nkyere no. Na wo dai, I dem fam me another page e man wa abrabo. Amen. Super entongu na abrabo. Amen. Zuma so me radem promote no. Amen. Amen. Obi pe na konwa agye na wa mana no aduane abona. Emma so ne na wa so chene. Amen. Amen. Okay. Amen. Yankwe. Baba mwakamu kwe. Kwame nko. Me yale we time akaka na tre. Me yale ze ma. Enya hwe kaka kra bi ne nko. Se do mo si ayo fe kra, wo ka so ya de be da ya ji. Ana me yale o me enkoye kra. Akoy se do no si ne ne re o mo nsem do so no. Me de me no. Me ma ka na kasa sa na be ma de. Okay we no de ato obo ante se o kan se obo ante ade. Record be na ne kuta na sara. Ma we mu me no de aware nko mo ade mfa o. Mfa ba kwatu ba kwese ba ko bo ba ko ani. O me no mo ade mfa me minim de ya o ko hia o tim ko wo kra. Ba ko se de mfa. Ebuba. No, na senator da form. Maybe ma di uba se na intiri. We di cow. Ambati. Arodi o mi u bi da. Se wa fu mi nti omo ase se kra emfa nse na. Obi fu ntem. Oh, obi ani akoma. Tina emfa. Mo pensam fu de mo ware o. Aware ensam fu wom. Wo mo se ya me pensam me kan and ya announcement. Ghana for man, Ghana for me. Aware ensam fu ewom. Don't pensam fu atna oba bi. Ujene ho ani e ba sa de woni problem. But also be wa na pensam fu de ani me catch aware nya wo place. O hwe se mo keke nyina emu bie ni wanke egu aware o but omo kokko. Obi antimi. Obi embeso obi abebu ni yonko kwase obi embeso are nyansafo mienu me de awale na anye ndi nkura no mu ya yi omo modern se because say na ekwe kan akula yi onya da akoto school na wi me de bia me kama se enye asofo na asake nkofo bia manka ngokurafo bi abrabo be mobo se daraja mu ko aso de ma enye hwe wo papa no se kwade na se de asofo no bi betu mu kwa me nkrofo no ai ni moja na wo enne kwa de utimi ye ni moja na wo se wa bi an wa bin kwa yo papa moja afina ya dwodwo no enti papa na hwe no nso yesi ni moja enti aja o hwe no enti se nya sofo an kam kokurafo ye betwe ma na nseke di o machi no enti minimisa sa na bra yo pese ya o de baba wi ase at least o yeda tu anamo edna to school se o po se o mpo bibi ana o mo na ma ni wie o de obesu adwuma no so obesu adwuma adana enti wo de ofi se o wan ko school nti mo obi anso ma woni se ye krom for sana o ma ko school o de school nso e baby wi asie du ese se wo ko ba obi adegetai mani ese kra no ko sie adwuma at least obi ba no wakabrofo obi tumi ne na ka what is it who say letter can no say na letter faboche ba na de na mfifi ye to krachi ne ama kan ayi be fi sese na de ayo so ye pekachi ni obetuna ho ayi asensa mo na wo nti wo beba wi sese wo unima de wo iri nima de o manyina so nima de enti se bisa asem se fi enti wan betra ma oh enti wo mo dwa kakra kra akra no cross ma he papa yi situation wo mi sa ne mampo so mo mpes kwese so no ankasa de sawo no mo pe exactly I'm telling you because you can't say the entire house ni obia o man na oh mesre no so obeti ya futu a omo modern say baby ankora na fi so beso ko su ko du bia wa brabom omo awomo na at least enyen pani ana papa ana awofo bia oye papa bia pese 7 ne ba e be chen wa brabom it is a one ko school enkenya wo mpa bo na obusade ne say o ma baba be ko school ba be chen me ka say onu ko wan ko school so hwe baby ne ma adru ne nkenya record fa ma wo efe kora oh mesra no ontie futuo na omo no modern say emu na den a omo no modern na onfanye ba say wa dwesa say onfa ho ne ade ade de emwa no ma second case ye beto so de because heat na wo na no den na kwa a charge ye beto so ma ai mo offer bi di ni birthday kitwe bi mama Victoria do say so for mama
and now 50 years. Okay. Happy birthday, Mama. 50 years. 50. Yes. Mama nyamisha ate. Young 50. Radishran. Amen. Na na ude nyensha. Amen. 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 Mama, ya catch me ni abema ise. Ompene to mpene no. Bema. Ma me na dikan etu anamo a wa mo wa mane. Bema bia wo mpene ade ayo. Ukoye wanka nkyere me. Ukoye wanka nkyere me. Wodi sa wanka nkyere na so ka kire ofun so. O ka kire so a wo so a enu so ni ten. Na nko mu nyina nkosu adwuma. Mo mu nyina nkosu masa oyiri na dikan etu anamo. Oyiri na dikan etu anamo. Wodi nkola na kotuma wi. Mr. support bia wo ya wo de be boa no makola etimi akori suku. Fa boa no ma nko. Ye be sere na minim suku kura sisi 60 million. Mesre ma mi amu buka mesre mo nipa ya woti he ya pese na wasi atwa ni take yoyo what 60 million obenya no too much ba me onya say school buy Ghana the university university say wa buruka gu wa o metu say dem pe na 60 million wa chi dem pa no oh ba na wa o so ka no ko tu kuma kan say 10 million enu anu na free education obi e bi kwa free education jai oh mami wo dia nioma toto e dia nko a free education be na hono ma wo na 30 million e free education dia nioma nko a ye be sere eni na no nko ji receipt mra on ni enweke na me ma say kwa say o sare ko 6 aja so ka 4 wait 30 so mu nchemu ntua ye be sere no mra fom na papa na ntimi emfa ne de emeka ho na afi kwala ne hu se ne papa atua bibi e wona brabom na bibi opagya de akodu de oye me kwa ba no wa ma biwa ni nyina be sa be da wa so ye be sere sister no mra fom kakra okay me da say afi ye kwa ma ne so say mo frefre pa 0322498035 0322498035 0243114497 odini baby afefre Maa Akos Naija papa bie Ekoti nyere enadi obiane konsistency de ntanfe Abraham Maa Akos ya masomo kuki na mentia commander wetrede wanda mensa na prosecutor ho so na di nyanze ko bi na chance since na nini ya be na asitira since se be check ko banki ye yi bewe na ye ta banki ta na ye fada die ya wa we se bi ni kwa se be ba ko dem e me se atano se be program se future am ya na onto because e ba he ni na so pa na se yem sa fe kire no so ba na no ba bi ni fu e ho ko ba se bi be o ba ya ma o ba ti pass because bi le bi let's go upon Sebi. Our own Gua, or having managers will be with our city. Did I say, wouldn't baby a favorite? Now, go to the one you think I will. Young, whatever the original Jawari upon. I didn't some Kramaku. Huh? You were 2 years in a way that I found a boy upon your uncle. I don't know what I can know. Huh? You said them and a band of and calling a good school. I want more about. I say, within baby Kafra went to me and you know, so 03224980. We did a baby a favorite. Hello, if I told one or say, Falano, come to me, show me school name, did he? So is it that? And all of that. Lọ́wọ́n náà ẹ̀hún mú jáde ọ̀hún yẹn nù nàdí ọ̀hún bẹ̀rẹ̀ nù ẹ̀mí ọ̀nà òbẹ̀tìá ẹ̀fọ́ àwọn yìí náà wọ́n ń fẹ́ nù bànú náà dáàkì wọ́n ní ìyẹn dáàkì. Dàsẹ̀ òde ní bàbí afẹ́fẹ́. Maa Akos àṣìdá kẹ́nyà mi bẹ́ẹ̀ sábì yẹ tí a fi ẹ̀ náà yẹ dàmásí lè bí ẹni sọ. Bẹ́ẹ̀ èmi sẹ́ ẹ̀dá ṣe ìfiyè mi ní ní kọ́tù mi fiyè bí mi fiyè bí mi jẹ Akoma ẹ̀sẹ̀ mi Akoma mi ìfẹ́ mi bẹ́ẹ̀ mi yẹn yàn lọ́yẹ̀ sí ní dọ́kítà sí ní ahemfo mpanyinfo bebree efisɛ na ne dwumadie yi a saa na sɛbisɛbi yɛ ne efiesie yɛ papa no saa na emu ahwehwɛ yɛ sɛ saa bɛɛ sɛm wɔ hɔnom a ankasi ya na yɛ papa no yɛ maame de bɛyɛ mu nti na sida na yɛde ba mo sɛ awaare mu nsɛm deɛ ɛdɔɔso nanso dwuma a mo die no nti no ɛbɛma ɛnɛ ɛyɛ ma no ɛyɛ ne afi ɛhwɛ wɔ mu koraa no yɛde force bɛhwɛ wɔ mu ama ɛnya ɛlɛrɛs ne dɔkɛt
ya da na sibe bi ya me mama ho de le tumi kwamam na na me bia enye nkoso ya da na fi so me da se papa sa won so watumi abamu bi ha eya Akoma 87.9 FM Akoma mu nsam dwumadi no ha ene ye demo ebesie na awunim enra na mo se mo calculate mu de da bia ga na for ma se ya calculate ma ya bo kama ya bo ma ni ye calculate papa mo mra fie na mo de munya de mo mra na mo hwan de ho mo hwan de ho mo de na be shem da bia mo kwan se ne de ga o shene gav be show mo Ghana de ya kasa mo ngobo bo a ayo man fa na se de mo me aka o man se sika puduo na kentana no ma sese mo nyigiri nyina mo mo kentana de ba je ade o mo ma be de ja airport mo wa la China bra wo bre go puta fra ayi no to e kata obi so e ka bon kwa e ka bokwa ere mo ma ni o e ka mo ho kan say atuga sika say na say de ma blasta for o andi o ma je na da do wa ma je say appearance fee omu nyina nipa ba ko each kesa oba keke no oba keke no na ntro de wo mo mra sa etu no ma we no omo we ni yanko mo say je 30 sika ere ma nkura no nyame na ntro de na me kura mi show ade che no mabuso mo say se be ya make wasam ya me hwe yes appearance with $30,000 omo we ni no ma kira ko say $60,000 omo say ma 100 sika na mra yen so ma we ni sika se da ho to so ma we ni de omo wo ya na ke mo dua to ma we ni ya de ma wo nke ya mo dua ya be fe antwa ya be fe tafuma na fo a ya be fe wo ma go sa na ofian ko ya say appearance ndo ma jida da kra $30,000 ndo ma jida da kra o ma jida ansa no mo ko fi wo hwe ni musa boy ye jibi ko ja na ni omo ko boy so omo yi wo mu ni bo no ba ko ja omo mai wo mu die sika sa na wo mu die sika sa e no mu die sika sa $30,000 asia ne sai da bia mo ko bo ma die sa ko matie ni e fa calculator enti wo mu hwe we na so we ya se we bo anda pass ya mo pa na we mo draw e bo over pass ya ye betumi awram da bia mo ko anda pass over pass e wa bra boy is here to mo na se mo e no asia ne sai away 3.6 billion player dia. Okay. Akura ketu akobo bo na 6 billion. 3.6 billion. Wa se medika. Medika. Ekwa me no be fa kwaje airport. O ye be so ma de je mo mo kwate do. Akura ketu akobo bo ya 3.6 billion. What do you mean? Ya mama China breast. Akura Ghana frag kata obi hwaso. Hey. Lo maji. Awaje de na no mu je. So appearance so mo many percent of that 3.6 billion multiplied by number of people more camp how many percent how many percent appear kafko no 27 already you wo mo baba kafko no no appearance already you carry wo mo ba ye kafko no mu no che so o menya che so kafko Transp natural mineral water. See what do Jumebi. A sorry for a year party, engagement, wedding, restaurant, hotel, shop bar, stores, a fear baby and you. Edia sumwa do for dear. And see we here a Transp natural mineral water. It's answer and see a yenkwa. Transp natural mineral water. You are 1.5 liters. You are Dantamu. And you was small size. You will kumasi a crepunta break. 12 to pay. Freya 0549 305020 and 0554 207384. Transp natural mineral water. FDA ajijadi in crowd to Never walk under ladders. I keep. Ewa, me